Akoma so ene mama start here do omo starting so the same back to aswa na ko 23rd December no dem start 50 cedi into no San set 23rd December na the 100 cedi ko here Akoma ka sa akwada pende no we say 50 cedi e kan ho na ko 100 cedi na de chi na ko 100 cedi sa na ko 300 200 sana ebedu 700 yo no so baji we 7 million no wasan no me to 12 million obaji to penini manager ni so obaji 12 million na me to dia ni nyina so ye no mabako 22 no Enoch ona de bia no first day from days one minute start here enti so bi baji skese den ono no mama sote so penini so baji skese ni say sa and the week kura no 500 na ni so kwa amba almost here 500 bi ansa sika na aba oya we say me kwakwa je quick for kwa sika edi bi ye na sister bi so sika wo ma ni abroad nta asa me my sister ni bi so 8 million na me dey aka no eya mo nso ma atu now asa sika ne mba endo kwa me friend o se penini say you ready into the 500 na asa me nya 500 no kwa when you 500 ni say 50 cedis na say 5 million samenya penini se benya 5 million na de menya be awo de me from brand of Mexico na ba na me see you baby oni kasa nso akama eni say dey kwa me friend na o ma onu atumi friend say asa nda onse me nka me moti say na me se me hoye nti na say nda nkwa na me friend na say me on maintain nka nti se what send sika no a kani nyina bom na ka che se bia se sika sei ena ma send de ama wo no nti ma omo le se ni nyina e ka to me ho sika no na omo le se ni nyina na ni nyina is 160 bibi 165 for Sunday 165 million 165 million oh enu 2 million gra 100 million one baby me person wonu aka me person me ka semashina no was 165 not just enu 2 million 160 million 165 million 165 million okay ene kodi ho ena akodi wo no ho 165 million okay titi sika no na just 10,000 ene ye beka no say 16,500 ena wa send ya dia ma wo no mo enkakra sa to na o say aka 500 tendo amene ne kasa na o se penini say me nya 500 de me ba me famba no precious kanambra ena me see you enti yahwe na woti TV no ho na wo hwe na wo mu di nkan ba ye na wo mu kotu bible na wo mu wie ye wo mu ba ma won ne se wo mu betena TV so na wo mu jinkrofo wo me esam won manimu fifre sikadie wonyakopo betua won mu kayi bible quotation esan de tato no na wo hunu se a ne we mu de wo mu nya nipa bone because said you may bible quotation dia no adome wo mu a wo mu yes a wo TV no so na de na da bia so na wo kasa o no ba kasa kama ntini ntini dia ma wo kasa wo mu se unjene boni bi yele e ma no okay enti ahyase no sika sai na ope because also almost so the sign ba wo benya sign city ba wo benya 15 million wo mu di ne the sign elupre dia na msoro no okay almost money shade bank for na carbon almost money shade bank for na carbon ye adwuma aeroplane money shade bank for aeroplane yo muchirama mi aeroplane sana mu di ne de wo fechire wani ye hu di no wo di ni ye de woni mu di ni ye de so money shade bank for na carbon ya shade bank no mo nkra bata ba ko wani me pa cho shade bank for no o mo nkra bata ba ko wani
ma me bie wonu na ba cho me ni me bi omo we ni wa adi adwuma na wo ye me ba cho me tonton nyama mente me tonton nyama ye bojo eniema nya niema bojo me tonya adoa me tontos in toast moko ti tomato side ni entos ni moko ne tinto wo wankasa wo container na store wa bia na egugu table so na wo ton me cha na ma ye wo table so ba ma ye container abo so ba me ye ho ejuma wa ye container si ho but onye niema hihye ba for now there esisi table so na wo ton ba se me nton hwe bi se wo nton hwe bi adan skani nyina san ko fo sika kra wo na go fo sika wo bodwa anim da bi o skana ekwekodi omo wa no akodi enti ama wudwane se ya hye mintonshi untonhwe biem for how many months ni ana years ni starting ni the one say busumi ye besimi 23rd next 7 months meni omo eyewe busumi ye besimu June 23rd na 7 months come started 23rd December no o started 23rd December and I started this sika no ema won no okay o ma o ma esen 3 yensa oba pani edin fesen I was 17 only this month yeah 17 years o okunu onu okunu na tie dia o send sika no mo nyina no bo okunu amane starting ni dey no number edu bebe no be hu ye edru ba bia wo hu ne send ye kọ no anu eden no kuada May bosumene da etwa to okra na chese 31st May enene ye de nyame ase paase nenso wode afam ye no wode achem ye yaba ne aba wode dana che ye no kwa de yaba no na yaba bedwafo ye nyina yatena se Maa Akos mi ana minie na nakua koko etime chi pampe na evangelist Samuel Mensan so etena dwem pastor Julius so tena dwem Ishma ewo da na fe twanin so ebo mi chidom ne adontene na ya won so adme ko Facebook live Akoma 87.9 FM like page no comment share my YouTube Akoma 879 FM bomodia na subscribe ya hwefo na mo YouTube no mo subscribe page no emayen ya notification bell no so breso you get notified enti wu bie so na wo hwa no a share link na mo foforo na wo no so a share you aka chen so no so momodia so obe share dia ma wo na che se bibia tumi akoso TikTok on so edemu live sa brain ya ye nuanom so etie midin Maa Akos program ni Akoma mu Nsem Shannon so se ubehwe bi ewo Rabi 1 TV or say Chrome TV and also eka ho bi ebo donko ekono a onua TV so de ebetum live amamo yenkwa na mene menua baby enkodi nkomo ba pa wudin ba cho me deflish amati to alubi Felicia mate to alubi Felicia mate to alubi okay nti Felicia mate yenkwai awie edi asem na wode bedan Akoma mu Nsem abedwafo ne ahwefo ne etiefo a wonu wo achichi ne bencheye me pa cho me di me na me kunu ho asem na e ba yenkwai bla Peter oye frafrani na me wo ho me ne ba ma bia wo ba ko na e jaye ti me se me nwale biem na me de me ba no e ko ma me sister o pankro no ti e wo ma na me share bla no bla da ti wo be bia me wo me ba no wasa skuma ana wo ka che me se sisi a me ne nam na me ne kunu di e wo na adamfo bio no wo sika pa nti yankwa na yankwa gine ndidi na me se me de gina dipa de me nya bi da o ko bo me dua kumie na o si kura se ne bi kura na nti sa ti no wono kura na ebu ne to eye ne ka ne de ende nti o de onya bi dipa no mpedwale onim dressing onim hwi nti me ba na life mo a matimi se de me pay life no matimi agigi bi adi no no nso anya bi na ne yire nso hia me ba bi no kan na me se okay no problem say me nso me fa me ho adwene sa na me kan wo ma adwene se me kopa se me jisika bele mo na mo adidi a e bi ono na be ma mo na me dia me kwa na eso me de ma me ka ho na me nko ba bia no da bia o mo tata me sa na me ya chana fo edwuma me ja me kuno ba ko no me ye chana fo edwuma ana ye ne nam sa na da kuro ba ya no si bla ne si won fa na me number man na me si yo mate
Martin na ofre me na me si oh me de me ni problem so nim say o ne me betimi atena na obehwe me yie me nso ma bua na hwe ne yie dia ma ye ready 87.9 no so wati nti e wo ma na da kuro ba ye se obehu me ye starti ye friend saying 2006 me jaya wale 2005 2006 ending no na me ne start here na e kwa bronya mo na o ma me sikato me bronya ho ntade na nema no si o ka kire bla ba ko ne se preman ni we a akofa ne de eye pa sa na me pe no na bla ne sa be ka kire me na me sere na me se bla o de eye men ke kansem na o ko fie ti enyi na ahye ye ho na e ko ba mo o ji ye ni ana ye kofi nti ye kwaji enene na me ka che ne se bla me wo problem bi wo me so na me angasa na me mpese me yeden me ko be my life ho bi because me first boy no mpekasa oni sika de bet na ye do ye ho na ne ma me atie yesi na problem ba ya ye ja ye ntino se me ko be ma foforo ho akonya sa problem no me mpese me ko obi ba ho asa akọ no nti so ne me se obetimi aboa me a minso menim de ha me de na abufuo bi wa me so a eba me so a nya easy gise me ya de na wi anza na obi aka se bia eno ana de wo ye enye se ni se na ma so so me se menim ndi gise ni pa na kire me se eno ase ni se na oye ema ono no me kunu panyine no o frɛ ne papa awosirem e ka kire na ono so hwehwe ma na o ka kire ne se mi bufu a ya o mpienja me na se ni se na eya den wo me busuam ana ha me adi papa di me chipa na be bia me kwa na e beboa me no no mo abese no ntine me wo ba ma no ti se me so mo dem ho me se me ye oden eno de e beba e ti kwa mani so e free mani so a na e sa ya me ya se ma ya bibise nti boy no me kan ya na o si de bi sa de o free honum to ofiri honum na me ye dem me be fa we na me ka sa story we nyina kire no nti me mpese me sa ba won so life mu na ma be house e de me ha ba ko no so onim se obeboa me ama sa bibi na ha me ampala emfiri so dia na yatimi atena asomdwe mu na se de na ye no me mpe ne sa biem no si onu ankasa ne papa wudie na ne papa kuma ho o wesilim onu nso ye sa ne ma na abi nti ne menya da menya abutere na ode me be ko ama bibia ama ne ma ko yi ama ye ne na opeme pa na msi yo mate nti bua hu na yenya da nya nko na o si obeko na so fufu abai sebi omo ba ye na gidi na msi sa dia ne am nso me ko so fu bi ho me ko ye no ka kire no na nyamene na kure ne o ma mesika 7 million na mi nso me kura be 6 million de kan be 30 million na me de fa aka e de ba so fu no mama me ba honum ma me kura me kwaji me first born ne ba honum so fu no be gina me nim sa won ka hwi na me ka se me nim se obeba ba gina me nim aba ye eyi anwanwa sembi e bi obehu bibi awo me so ti me mpa ebo ana me di ko ho ana no se bia ohun bibi o me so no mbua me na life na me kula no me mpe na me gina ho no sa me tiwa na sofo ne bae wan ba ne me na me ba no susumpa na me se me ba o hwe me nim di na wa wusu ne ti na me yem de me perim na me si sofo ahwe me nim na wa twem pa de na bibi ya di mechi no emu sumpa se de wa bimpa ogidin wo kona wantime anya me ho ade pa ade a ene me mesa odin papa me mpesa asambla sana me kan na me sa atena sie ti ska me kula ho no mo si cancer ne de bende ben na ye to na me tuto ne ama no afa de me to calendar ko bo me dem ho a me da bia jata na epa me jata na di mechi na me si da bi sa de we na ni wo me nsum sa da ye na me free dan ni nti e wo ma na problem e bia ye ti no ka me ko na me twa bi no we twa bi yes na woni mo nom me na me ko krap pa sa no share me now you club girl onu de oni problem na oba obetina be ma nchen obefa be ma na chi no ompe na wono mansa na wonya basa dia oni problem na me see you bla me sire o so oni problem maka me score a kire waji atum na e kwotena se e de bla yi wona o sponsor me nsan o
ye bedidi ana wakoto aba na yatwa oh na che so no so twa bi o si wonim no nso wonim di o di papa onum papa onum nsa papa no o hia no so onim no no so wonim nsa num enso aduru ba bi na afede obekọ ba bi beba no ana ni aye sign why style na me si bla yi wonim nsa num na ye den na nansa ne life is sense e bia no onim no mba onim hye yes nti ewo ma ba de seminar me si unia mama akọfa me niam nyina abetena ne so eya wale ano no na afede boy na o pe me ne ma no ni jiri hia me o sin ai ye na ye ma obenya wale papa we yo me ko bo afode wa sole de ma na no kunu nso akoka kire me kunu wudi sika ma o yire be challenges ofofo wa sole de mpa ti ye na ya pa ma o oba onka da obetwa bi no na wa boni pa ne dia ka se nti na aseme sise me nja no nti ma aseme sise me nyo se na madam fu no kura se wudi sika ko sai wa sole dem ana obo challenge wo ho na me si ananya me adwuma nso ma ye bone se me nya bone o me bo afode ne mo na me bo afode no adwuma nso kwaso nti ma juweni ma omo no omo ye sasabo nsam no si on de on pesa ansem na me wo mpede a uti asema ma nka oyem na wo ka me medi ni panatem na me hia bela na me si belanti udi wa ma me nsupa no na ma obi anno ma na eya o ya be ka kire me na bia me mpa bi ma onanum na men di matem o awale na minti minji ni sikandi ma awale no metena no so ade akowum o si na me si wodi eya twaso de ma fa plan no anye yente munko wonu yire ne munya ne papa yan jindi no menya bida me jini sika se adi na me dwane a me wa ma wo kwase wa ma me busu anti menye on me no si an wo de eya Felicia na me si yo mate bye bye wo baby a wono na okotoba ensa no oh so of recite ba no wa frame Felicia me to de embele wono kwa onim madam ka me si daddy wo de wo ba to drink bia blame you di obeto bia meji oba ebia dining lemon no se den oto ebi wa 5-3 na odi aba wanom bi o media madika me na madam fufu anom na si Peter wan ka se wonni mensa no ene de wonnom bi me mpesa mema ene am nso ma agya ye na nko amento nzamba fi bi usu kwa wale mi a me mpesa da achi wudi be di matem se mi ekwadwinsane first word I did matem no so ye kwarensi yes me ye kwadwunsane na me see Jesus me kan ye kwam hye na aba pa da me komo bawi me kan ye na sasam we no se me fa me ho adwene nsa no ma agya wa Yesu di mu ampa ma num biem okoto ba me se me num okoto ba me se me num na wo di akwa site na da kuro be bia di ntakwa na nketenketen ba no me hu we toffee o se den we almost omo ye we toffee ati say kube toffee no na me hu line tin say na me si ana ye toffee mi ndi bi nhwe da bi nti mi bia ya no cent no na me bla ton we wa film me nim we cent na me ti ya na me si Jesus we there we toffee na me di true ho wonnim nsa nom de awudi no na chese wo kura we champion cheme no problem na me di tuo mintemente na ze na me di ko me fie wura am si me fie wura asem we pa de minti ase o se me kuna wonte me nchia wonte me hwa ni pa ni me no odi din minti ase ana obi dia ene na ye obi dia oba ambusa na ye onga se ye obi dia na nyo no na adi because nsanya we na nya nza na nsa de ma ajai onu nso njai so onu na adi a won jai kula nne ya nya sa da ko mbeba na we damano ye fane nsa damano na we tala na ya kuya hu nti wanjai wonto no fu na wanjai pa na me fie wura mo sire ya na mo se Felicia ya tie bia we dia minjindi se Peter na beye njin na me si yo ma se dia wositie no ye din o ye din mama nti wonyi ni kwa sasa ye ma no din uka ubo wa kola on ti se wa bo wa otwema ubeti se nipa atwom nzu se asimesi we na ekono ni se wodan na chi na me kan na me fie wura ase wo dia wate obebusa oji ye na osin we dia ye wheat of na wonji ndi se bia adwuma ye fo na me si fie wura memma nguko akukọ mbebo konkuro nko na ye da wo fia no nsa tufia ma no na wheat ya na no na fa dia da wo so se abrantie bia akofo ba bia wo ma wo da wo me mpesa
nti busano pa no nka ne kure ne na me petrol no so oba busano nti wa mi se obusano ambusano me de menim na me de me gyaye ti da kuro me wo mana obaye first no nyinsan e baye na menim se menyim Mother's Day say yati wa me bufu na me na me kofi na me si ade manyema na me na me nyanyem ye me nwu wi ba sa me se me wi ba sa ma giants anu me nti wi wo me nti me nwu no sire ye no si me de me num wi me pesa o na me so bu aka na kure wa ka je be ma ni se wo nyem me se me de me na wo nwu wi ba me se ma kofi fie de ase me nyem ana there be me twemo yesu dim agro na me din am say me de me nwu wi ba o me nwu wi ba no sire ye na me sori firi ho no me na o sori pie ye na anche be form ho na ye fra me say me ma me afili na ye say ye dimirika gidi ekoye be na me nim say me nyam be the way na ye me na me ase me nyam ase me de ma adwuna nkoso na edu srem fonso amamle no say ebia waba wunye me hwade ayi no wunye nje so wuye me hwade ansa na wa yeden waba fie ho abaye ayi no ka kire me say saade a obeye na me say no obeye no ufie fo nso di wo bla panyine yie ekosirem wuna wanko sikane wo de wa mane wanko watena fie wa sinsu na awi sisi ye na den wo bujanfo no ni wo na ebe yie wo fa phone kwin mi ti se wo ka frafra na yi no o sere na me say o frɛ o mo ana o si ai ni bla mu ni papa mu se on kan kire eyi frafrafo hene o wo ye kuro me no mo ndi yachi enya ye ho ade no na o mbagi atum so open yiri o si open no mo nso busa me na me se mepe enti no o mo ye o ka kire me busuanfo no na o mo se saade a o ma ade atuma o mo ko ka kire frafra hene no na wa yi doma ade echi no ma ba ye ho ade no ampanzo mo ye na kama enti bibi e ko so wo ye life mo no me be ya ne bibi na me kai de okoye wo me kuro me na ma bo shock pa cause also enso the way I was ye no o si ye wo mo ade no o ye ma ye fe ma obi ye obi anwa say me kuro me na me ni so ehinde ye fra me bodam ene pa bodam na yeso won wale no ene na o wale no na ma ye eyi oye dan me ji post na me ji fans na o ji fans ho say ma wale me kwatena me kunu fie na me de papa because na ye nim say me wale da sa na me nyim ti feel ho no me na ye di bedru ho no ye wo ma fa de okwa abontene ba me hunu su ye bi wa me ye aduane on di obanyemo ye no yes me ye aduane a on di na me oda na oba no ho Debi me de obanyem na oba me sa ya me mpe o sa eja me nso me kwando na wa mfa mame a ene ye beku okwando de me kwando kwatie wa mame a ebe ha me nti ye sa na me ba ne ho na wa mpini sa na me buafo na me kasa sa o si ai wo de kula me anu me ho se ma wale ma anu me ho o yusu sa word na me de me ye say ma yi mani ma ti bo wa okwando on fa ma woni e wo ma na me say mebusa no aden de enti na me kondo kwati a wonfa ma me wo mpena bia wo de ka kire me na me papa wo wale dodo pa ono nso a wo ma ne yire nda akom saada wo kondo a week no so a wo ba wo nchen week no we de ba wo kono nchen se wo pe ne saade a afa de o start ya o si mi kura ma ya me ho akọ mi fie wura no o wu ha no wajiji ne mba no mi fie wura na tie me pa na mi si sa nti wo pe me fie wura na de ne bi o wana wanka se nka me wu ba ko ma ona majisika ko na obi ba na wajibi na odi ko na ya wie na ya hwe se de na odi be hwe wo mba no je ba na ye be jijisika no kwa na hwe de wo be ye den wodi be ye hwe nkwala no na enu de ye nka ho wo ye kwaja na ya sere ye na mi si ene de fa mame o si yo fa kwatie mame ene de oba mama di ba ko o si wo de kwaja le bla mate na ya sere kama me ba ya o si wada wa ma wa ko dware aboso powder no ba ya wada na enu na wona mfa ma obiem o mame minim afede okọ adwuma ba o nti ho no ye den
mankasa na wa won for so there be mentimi for so na me ba no ho hia me pa ada no anyima nya bosume sen be busumi 5 5 months okay edi kwa no nti mina me mpesa e bia me say me ye ya friend family plan ntino me ye ya na e bia o family ntema e betimi asay me so me first born na me di ma no ti me bo me ho mban no Nsem me ka sa no wa kwafa mpena na wanka nkyere me ti one day na okọ no mansa so no me bibi no na obaye na onu me bibi be you wheat ofi no ana obeka je ai ukura mikura mamba wa mema ne hawo na mi kwa sha wo line 20 cedis na mi si nya menhire so wai say ye ne kure pa se wu mum we ya wuti ho no wuti mi ko asha wo ni ho kwa kasa edi ne dia ene wo ye bonsam papa wunya ni pa na ma wale kita masuro papa wakasa osadi wo si wandi mi ya mama ne ha me na wo no kwa sha wo line 20 cedi mi bla ba ko bi wo ho ye friend budo ona ya friend ya di guruma hina amanu wo sa ankonsi an wono wu na kakraka bi no ne nam bi wo no man sa oba o se ukuru enti na obla se menja wo no me ha ma bet na wo so na me ha sa mba bebre na gu ho no me bla pa se ja me ade chia na me fa me yemfu no pampi na me gina me se bla ma ba ma me dan na me bedem wa na me wuwi a wa hwe me na me ba na kopim so obanyina akwa na papa no wo di wafu no ko wo bra no because wo bra na ka che wo kunu se wonya wo na ma bebre yes na ono no o wa adam fufu kura bebra ni na adam fufu no ma wale anya wa ma o ma aja anya ya wuyire papa nti wanja me na me se me bla obra pa o ye nyina afri kromba ko okay ye nyina ye afri kromba ko but enye mame ba papa ba nya papa ba nya nti no na me ko na me se bla boni ba na me dia ye o boni ba na me dia ye o kan e kure kire me dia wo ho no nya sa ma Akoma nti en na me sa ne ma nti no ntimi ndidi metua na me ji sa na me ka kire ne se me kunu si se na o kan wo se onja me no nkofa ba foforo na me ha no oba wakwa wale aba na nse ho house ano nti wanja me na me si sa na waka de ene ma me dan na me ntina me na me wuwi a waya den waja me kwan na waja akwala na hwe na kama na mako na wapayire na ama na be hwe ne ba na ma me minya nti no de me pe no no si na me kunu no wabada ma na me si wabada ma otifie no si me de me nkofie na no pa obeba mi kofie kwadura anwumle metiwa gidi ntakwa gidi na me wumfa de misuma kofa sika na me si wo mi amewo nti wo yes anu ai oba wo ne kunu ku a wo fa sika wo oba ya wale na me si evidence na no me ni bla wa ha o me ni nua wa ha o nti me ma wo mbo me nkumi na ma wo kwase me nso me nua no me bla no sika no nti wo ba mi aso me de be wo me ma wo nkumi na me ba no ohonum na oyiji me niama me fie wura si adan me betina azie na me si fie wura me de meko no se ma me nko me nya abotere na me si me de meko ti yetina ye na sa time na me bo bra wo kunu ka kire wo say se wonu wa na me ma ne ha no kwa shawo line na oyi 20 cedis ya obenya bia die no obenya bia di die na wo ka kire no me ka kire ne se nya me nhira no se wu onu muma oti ho no oti me bie na no kwakosi asha oni pen wa bra wo ba pen for kra no wa kwati sky on ho ade no wo kondo na se wo pe bie di a on fam me but otumi kwa asha wo line nti me kwa na me kan na nyina kire me bla ne se o se mu aya me mbusa wo se asha wo yi mba dodo se na modi wo mu ameti fie wo ha ne sa nti wo na wo kire me kunu se de ye fampena eye ne ma ma wale egu a me ha onyina me bompa ya di nume agu su sa ma wudi bewu no si na me kunu nsu sa na wote na me si sa na wote ko nkoma amodi nyina wonum wiyo so onum nsa wo ba o kana nyina akire me otaba odi mpa me fe wura tie mi onu me oka ya na makobo na mane se ni se ti ye ko a eduru ba bi na me fe wura se me njai na me kunu no kura no onu wompeka sa na de na me si sa ya betena wo honum di nkomo wia na wasa afra me kunu akodem ofakojo Peter say nkomo bia ya bedi bia wo be fra ne bia o se wo se wanja me na me ha no fiewura no yes fiewura no me kunu si ntina ofakojo kura aka se
menja na wo benya yira wale na we de o hawo dodo enam saa ma ne baba ko bi ba honom kojo ono nso di kojo ya di nkomo se ya menen mi kunu anya asem na ye kasa kasa wo ho a me duru ho na wa swale katasu wo onyam tu ne ntusuo ngu ye na wa pu ntusuo na agumanim wo hawo kunu saa da na msi kojo adentira de na ye se wo ye saa ma me mena me kunu ku a wo asem bi ka ken na ntusuo na wodi agumanim ne eno ma ya obone ben na me si Peter me da se why de o mukeka wo se ya ono de fie ho no no won to da obi afra me o mo si fiafie ho no ma sole ho no ma menya ahonto da obi antena dan ne menya ahonto da nti mi mfiri ho nti duabone ne ma ekoso no ono a na e ma mesua ye nti woka 1 2 se wo pia bontene na oba na mankasa wo me mpe asem nti me ye din a aduane na won din nti no ebe ha me na makasa me kasa kasa na odi akwaka cha me fie wura se an o ebi o na wa frɛ ne bla panyini on de obeja mi yo me pekasa dodo me pese dodo na me si o me de me ni problem asase ne me ka kire o de ha me o nya fa na me nyima obeka cha me se wo ja me amama ko me ko wo hwan ho me ma me ni ho na wo kosie ne no wo ko me ko wo hwan ho nti me tena se me wiwi a wo de fa me ko ma me busua o mbaji me o mo na ewu me o mo na enim de ha me o mbaji me na me nyama ayaka de obi fie no si yo wate me de me nyame ye mbo mpa ya na me nya den me nwu na me wiwi a o de me beko na makote na me fie na me si yo mate me ni problem nti we na ba ya no first born no antena se o sa koye owuye ana ye wom 3 months na me si me kwa ja wa hi me njao engwa yika wa na nza anko hwehwe be ma fufuro me ni wa na be wo na me tena se me ana me fa no mi ana me dinu enyem ye me tiasi mia me ba so no ase on pini ma me ne nda no 3 months pepepe na me si saade a wonda me so a mia me wa hondi a me ye den me fa mia akwate ne ye me dia dia me pe na me de be ye ampala aguro one day pe na oda me so na me nyem ye na me si waka oyenku na nyame usokura amanyame 3 months in the first month na me wure menyam na me si Peter we za mama kwa me mama ho ana oh de upe kai nsem dodo na me si aboa na o sha wonu ntafo na eba no man ntafo na o sire ye oh ye ku a na ye do ye ho ye temi ku gidi me fie wura nim ayi ye niama e wi a me fie wura na asi wan kasa na o moti ho no me de am nku ntakwa ma me nsi ho biem da na me si ana wale fo ko mu ndakwa ya na mu ba mu be kanza papa bia de mu be kan se mu nya abutere de aka ne ye de o nti akura ne wu ya ne de e free work on de wa na wo bo adwuma no me bo adwuma oda wa no aso se on se ma wa ye kama yes aha me picture no kura wa eya fo fabra mo fa ne bag no mra ne me ni bag wa polythene bag na me kula ndi yes ano ni jaba oba o say madam no me say ye Peter frɛ me madam ene ma wo fufuo me serve mate medi wadia toaso na me say yo nyame ayadum ekoso ana no bonsamfo o manim bagu asemntitwi te me ka me kwase atwi ana o mo sere me na me say mo de mo nti ase a nyame de ati de me kanase de atamfofo ahyehye no ambem fufuro na aba no wontafo de didi ye bewu ye ba papa bi na ya titi na ma na ba ye president no wasere what siri sana msi when ya gise menyem de ana wo dada me asa ye me first one bi o si o debi fili we de yambo mpa ya na mbela wo na me de akwala no wuda ho na wa ye tintintini kura na me yem hye me wo sunye papa jina taxi bi won sunya ma ye me ya na ma me ye sa ya yini se me wu ba ma na ho se ma wu ba me nya bad luck na me nyem ye fa de ko eni ma awo fufuo me kuna ba o adidi kama the following time next week ni ma okọ eduma bae okura chain
wanu kom ana nyama bi wanu nsem na wo de wo sa nyama we no we fo na yusu nti wo sha me ne we fo anya eyi na so no otimi di wi nti me say sa nyama no me mpe nti men hyehyɛ wo hye ne sa na me ho a ase de wonum wi wonim wi no wusu wonnim nti no men hyehyɛ from anadi kɔ no de na hyehyɛ no chen different ase lucky do be ne mu ne wan bibi no ana o ade a hyehyɛ na me si bla we de ya wi fo ne amanti yi wonnim wi yi firim was wan yi o da ya na metiti ne nyina afre ne nsem okwa site ba bia o de niam ba we ya o titi ne o ba bi kula na de mami yo anum bi oba bi na edi share mi o ama mi kawa we kwa na mi si Jesus kawa nyina abem ma wu o ma wale agu o si angu ya nya me mpena na oton ade wa site ho na meto na mi si sa ofa kura no mi wofa obeba na wa nya mo ne wafa ase na nya wo a wo si wo yire wo tifia wo ton ade wa site wo nipa ne nchen no watimi atoka wa ne niam ahyehyɛ for nothing minjindi niam bi wom nmi so metima ebi wa say bibi kasa me ho woma na me si da bi me frɛ ne papa ka kyerɛ ne say wo ba na suban we na oda di o na sisi ano me dia me suro me ba honom ama mo abɛhwɛ me ti me wuwie ya no 1 month 2 weeks me ne ntakwa me da hospital so one sika odi ma me first born no na wo me nkyɛn no kura me me bag na me medical hospital ti me kwaduru ya na nurse ne si ayawo okay nti no mentena me o ma me nkofie nti me mfra fie no mo mfa me niama akambla na me si yo mate nti ese me frɛ ma me ne se won fa me niama mbla o mo di baaye no o mo di niama ne baaye no ana me frɛ me kunu se ya frɛ ne enko nti se o fa ide ne si nti o fa ya na ma me ne se me da hospital o se yan me da hospital anti dien adan nipa ne fie ho no me ma nipa ne mfa me nko hospital na sika ya de betua ma awo ho ne niama no ewan ai miniska busa no wo sika wonya na me ba na me so me ton kokko ntino me wo sika wo me ho ma aboa me ho de aba hospital na ya wie ya na o mo bo ka na 3 million na o mo tua na me si we de anya me ahyere me won ka 4 million ma mfa na nyina na o mo sere na me de tua wo bedru fia wo sen ya nyina ye ba nti no wontua sika na mame na me se me sere wo bla de medi na ehia wo akwala ne ti ho eda form ne so wo ba ya wambusa se mu ho nti sempo wo ba ya me de meniske o ya akwala ne ye nyina ye banti no mentua na ye de wo ho no ma na me fie wura busa aden na me si asema Peter start ye me sra na me mpede de wo ma me hwe me ba na asomdue mu me mpe trouble na afa de ntakwa nkitin na oba na ni aya shan otua na wa bie na ni se na ohwe me se na me si Peter me hu ye wa aden ndi me ben no na che se we e bon ho pa we bon ho na me so le ya me fie wura ba na me si ye aso me kunu nim wi o ne kure na me ka no de wo pa bla na betie sent no oba ye no ono no ase won pese ye be ye de ntino wati pansu wanti o se wanti ye na menya abotere ma no na me si yo me de amate na me twa so 1 month ma me no hwe me no ye senior mama sana ma me nim se enyame nim se bibi basi na me nya gold wa bobɔ ne se ya ba ko 8 ana ewo nsuo nim na me hu ya na me si ade okro no ye de adwuma o ye gold adwuma okay o ye baya okay na me ko ya na me ka kire ne se esi gold we na me hu no wo me ba me kunu eyi ne mu na ma me no tumi fu se we de nyame na ahyere me ma me mfa ma no na me se me de e betu fo bone na se wo fese sa ko ka che ukunu se wo nti ma me mfa ma no me ye me mfa na me ma ne ba ko na me se da bi me nya da me mfa me de misuro nti wo ma ye mfa ma no na o si sa na me se me ye mfa ma na okoye bibia me kunu onkyere ho se wo bebo dua nti no me ma me mfa ma no na me frɛ no na me si daddy bla osika na eyira ya no me na me fa na me hwe wa adwene mu se wo be ye den nti je na ma me sika nto breja ne petu enhye ma ho na timoko wai no sire me nkoto me petu ne me brejas me na me ye ne rough petu na me nkoto to petu ne brejas papa mbe hye ma no na ontimoko ana osire yes
where there wakumi o na oji sika no wo ba me where there why ade o we ni papa obi a onfa ma me na me see you 1 cedis one van mami o ama 1 cedis 1 cedi coin one van mami o catch me say chop money no or ba inside or the scan no to her say je say there na ya o catch me say me disca on va or to gu me so 30 cedi 40 cedi na me see anopa to enwumela na anse enwumele nko anopa nko sa na offer the o see 1.2 for week na me say me dia men ya den men kasa na me giye mami eyi mumani kura na odi betu mami de anya ne say medidi na boy ne de odi ba no emusu sa na odi ntakwa afa de oba mu nkofie me papa mo ho na mu nkwohwe mo ho no na me si yo mate meko wo de ma yesika na o ma yesika na me fa me ba kitikiti ni sa anwa na me ko eno na wo de ko be ma ne kuro mu no ekotena ho no okay ahaya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsem dwumade no eno no wasogu so awutie no de wadi nkaya tie eye ebra wo ne be ma ne bo bra ne bia sese aba be sese be owo ye na be ma na ma ne sika se je ne ko ene mabusuafo nkonkotena eho na asem no kese pa no so wo wati bi wasri bi watie bi baabi a eba no Pastor Julius Lemu hono hono na ebobo eba no chingam hono hono ebobo ba no se wo kwa kwotena ne nsenom ho na ne nsenom hono a wo kwa kwotena no hono de asem no ebeba no na ni yakasa no wo se ebra wo ye na ne ba pani no edi nkan efri mu no na che se wutumi se wadidi wahyehe ntino se wo hwe se de no wasi aye kama no a na afi wodo no ase aba beso na aso se de yi sare no odo no so se de ka kire no so te se chingam no odo na so se chingam no ene chingam na de be ka kire wo no eti na odo na so me pa cha ubetumi e de bra wo ye ni foni ni no egusu amame na che se be ma no ehu no no aye se tokom ti abufu wo ho nyina bibia ba wieye na wase be ma se wo nwa mi ankasa me yokoto no ye mi ankasa meze ai wakwa ye me ho ade ne de me yin mi tokuro do ye wo de ya e na wo nso no kwate no eno nso ye me de ya enti se wuni ya mi amefro ni cowgirl otume fro trase otume dokoro be ma no odokoro ne sa na fe be ma no ni huntinti sori ya wada be ma no akasa sori eno so na asha ho no so lokoto me che o so wa sori e ma dokoro wa mu asori e aha enti boy ma ne de boss ba ko a hwiegu mu anatwom na woni wona de hene woni hey Akoma FM Pastor Julius wona de wonu o woni wo ba ko na kra ni free mu no na se we dia afia China we dia China ni o ene nye yize tina wo jeja ho no be ma ye ntumi ye ja wonu afrotra so we ene na ye ka enti no ebra wo yi no first born no free mu de but wo hwese de na chese wesi aye no wa yese no me sasa de no enti foni no ene ye de atoso no Facebook live, YouTube live, TikTok, Onia TV or Sacrum TV Rabbi 1 ena eda so no a won so wo hwe no enti se yenko no ne ne tofa bom na yenka de hia ho no because ya bete ensem wasesa na ne yepe no enti di aka no okoi na wokoye no e de ne siye me koye no me koduru ne busuanfo ho no mo gi me kama e ma me ne gi se ma betena me fa me kunu busuanfo fi afa de o mane me no mane me ya bia 1.5 for week na me hwe ya na me say pampers uto bundle na uto sa anya man kitingitin for week na enso ye ana enya me nko anso na me ye de me didi adwa sika no omonye na adibi nti ni 1.5 ne de enso ye for week nti se me nko na metena de a me fa na sa
no se me nkotena ne dan na wase no wase 2 rooms bi wo ho na me kotenam na afa de o ma ne me 1.5 no minim se de me ye me economics kakra na ewom saa ewom ma afa de 1 million no tesoba 1,800,000 na me say that scan all the mama ne de nya me hwio 1 week no me aduane na niam ameto no na che say me to niam na si wo for week sika me de beto ensuo kura me ne bi ya sabre na wonya adwuma na ma wo adwuma so na akra no sua no so be 1 month 2 weeks na me fira ho no mkoye nti na me nyanya ahodin kura afa de wo yesa na me koka kire ne bla ne say ne say na wo bla ne ye o me friends wa fo na wo wa me phone so say ma wo bibi na ma wo no o ana me ha ne sika sama o so wo bibi ai ma wo bibi ana o pa che so oba no ho nye fa na nti no no baba ko no first born yo so wo mo atwi pot no ono dia ye kokko media ne yetuntum nti no onya nipa ma no nti ne we no ma fa ma na aye den we ye nipa oh e wo ne papa ne bla ne mo anim na me si kopa ma me frɛ na me nka sɛ me wo be me nim ho munya di na montie na me koka mo aka sɛ me di wo bla na atem me di na atem na word na o use nie na me frɛ no daddy na wo si wo ba na aye den me si fa obibibi no fa firi me fie ho kona obibibi na wa wo ka sɛ wo kwatena sa ma me family na do wo wo nim de abeto a ne bla na nim na me si kwapa sɛ wate mankasa no mo krokro mi ana me nyi mani na ono no ma me no na ma me wuye no ma me bi na otiti na ntina ama ye friend sen ono no odi oyaw na etiti na ntina oya bibia wo oyaw mo na me si oyaw mo ne wo ba wo timi bia wa no friend bibibi de bla me nti de wo kana se wo gina ho no betimi afre wo ba bibibi na o si won friend na o be friend na ma o ma de hu nkomo na me si yo mate woman the following week biem na me frɛ na me si daddy send ya why na na de come de me pa ma mbe ye aduane na nso amuna hey me ha ma adwuni o na wo kura ye kan ba wo nka ho kura ya me frɛ me sa daddy no wo me ye odan na me si na Friday o nti wa ma ne ye ekobo wan no hey wo nso na wo bibi we a wa wo nti na wo ha me sika sem na na anse de nti na me so mo phone so hwe ma me nka nkyere o wate wo gira ho no wo nya oba o afa na ma hia oba ni twa na ye se twintwan ti se chingam no na me si je wo sei me twa wo di ba twa me mpoa na agrada panyan me bono dua me si sa word na wa yusu no ma bono dua o ka cha wo se de no o sei ai me nya oba o ye de o pe o na wa nya oba ni twa ye se chingam no o kasa si wani yes esi phone so Peter ka kire me na kasa e wo phone so kire wo na si na Peter so de wotemi bia wa no ka nsem sei debi we de enye Peter de obi a wa ma wanya be bosume kwa bosume mienu no e na be ma beti ukuru be fra wa ka cho se de yin yes me twa no nye na fe wo hia de yin de ne twa ye se chingam no Jesus Christ cho se me de na da ne bula manhole ma wo tre no nti adane manhole afa na wanya de bimba nipa na wo kofa no nso no 17 years or say 16 no say wa wo ba ko de ya me yes twa me nso no ne say wo hwe obi ba na obi bibi no wo mpe na ka kire me say akwala no wo mpe no na ensan na me hu say me nkwa na ma wo ma de na me nhwe ma de nti sika me busa o kakra no nti no u ka kire me say ma wo bibi ama o asa atwa me mpo de ene me de agrada ja o kwan na me bono anche na nso amuna mitwa na ne family na aba say me kunu si ma bono dua ntino na me si ma bono dua mu busa ne say wa ye den na ma bono dua me mfiti won be bono dua sa o ana dua na me boye no mi kura me nim say ma bono dua o se ma bono dua say sen o si agrada nkunu o se den na me si sa dia mu busa na word na o yusu ye na o si o de waka ma ya ti na me si waka den na papa ne si yan me de me ntwa so na ho no kura no ye failure na de me ntwa so na me nya den me ndo ne na me si papa me yesire me ni te se wo yesire me ni no gurumani me kurom me nim se de ya bodua abufuo pa na ya wona me de den
board yan no uba no why din because of me ndimengasa fomenti no meka 1 2 ana wonya no de obedi ne kura ma me na ma frɛ no nti wandi ne kure ne mbla sabre no ka sa asem ne che no wono wa ware ben fie se na ya wale be me fa ne say 2 years no no ware be 2 years no ade a wadia for the past 2 years ene wa wo mu mamu mienu ama ba ko afiri mu no ene de wo to ho safe no wa ko hia de ene de yes a chingam tintan na me see papa minda ne dua no me ko me de manya aka na me nso ma ye de ma di bone na wie me ko wa yi me ama me fa me ba na ko onyini a me di mo ade be blam no si o pa ma che na me si papa me ka se me nim se de ye da na dua me ye trofo pa obi na ebo ye na me nso me ti ye ene me nso ma bo a me nim se de ye da ne na so mo pa ma cha assembly man ye odunu kro mani eti honom na ono nso kan ye na me si sa de a eye mate medane onmu nkyere me se de omodane na menye den medane omaka aseme ya ma ya te ye ho ase adane dua no se mananka niama sa bia me nkyere ne wadi atum 6 months no efiti ho no na afede o mane me a o se ensu a ene wo ne mu fie kwan o mane 800 700 for week ai blade there be afede on show me ye se dia me pe enti free one dey na si emu a me to si be bia na me wo no me koye no won fa mane o sa di mu no e ko ma nipa na o toye no e ma wantua ka no wantua emu no ya disu ama wantua mu bag ne ka no asasa mu ne half bag e no asa ko ma nipa ne se me ampo me ni honti no wonji ne mu no mo frɛ me fo na me se me niska 1 cedis me ba ho no me aduane kura me di no me ya anla ma di akole saa akole da bia akole me condom mu kura mu no kwanya ne wa he na wadi me nya na me se saa dia me ni problem se me fa me ho adwene na me frɛ me bla ne si saa dia wa mane kakra ama me na da na me kunu ne ya saa na me se me dia me nim e bia bonsam o membo mpaye pa ye na bonsam baby ade pa wa no ta wule mpa nti memtambo mpaye na simati ntino oba hu na sune na no ne bibia pasi sa na ose no ana wo be di matem se me ma wo bibia ma wo na che se wa bibi na wo di atom na masa wo wa me kunu na akwala no nsu se wo bibia ni wa won se ade be ma no na no ne hwene eye pasi enya pasi kula adani pasi aha no se dia abopo na no na abopo na so ne ti media de oji mi ane me sere gile no eno nkwa na me bana jimi dia aka nyina posi se onua nkasa no na wasa dia kwala ya tem se oye bibibi how wa wo baba sasi we su se wo oye bibibi se wo ba ne nya kura wonya ni papa ma se wo frɛ wo ba bibibi wo ba ne hene na abobo apo ne o me ba ne dia ye gentle pa na why na me kunu ye gentle bet akwara ne da hanti na me de ne bae no so so ye bibibi me de ne ba na nka mpanyifo na Ghana fo nyina ahwe se bibibi na ma wuni ya a obi di sika mpimpim ko pe ba wanya bibibi se ya se wompe ene na Ghana fo na wo ka se ne baby a wo ba fo na ne ha se no unwa abopo se aye ona aye dududu kakala ona bopo kakra ana na sun se dia na sun aso ale gina no akwala na pepe onu a na de ne ho atom saba na wo be di na tem se o ye bibi na che se wo kura me wale bibi me so me ba wale bibi because me nti ase ma wale be ma wada me so abotokum dokum ama ma wo ba ma wo nyame ahire wo be ma se ya wo si wo ye bibi nti na me ha wo sikasem nti wambla o no mbehwe bibi no oye nipa ananze oya abo na mawu na menim nti na me de na ba se Ghana amansa nyina hwe sakura no akola no oye bibi ananze 9 months ba wakwache mu na wo no enti ye behwe se akra ne ye bibi ampa na se de wusi kan de na se so papa photocopy oba wo me ba no kura ho ye kakra eche o papa o sa ye fe kakra oye kokko kakra okay oye me ba ne de ye kama o oye ne ho fe wa hwe one in town obi ani ho obi ani me ba no me ne gine ho papa bibi sa no
bibi sa no omo ta ye dangerous pa in life obenyina beduru no baby no na wabo kwa me mami nsuo kwa me ni ho akwesi wa abrochire akwesi me srawo won ma na me wansedi papa wo ye hwan wo si papa me ba ni wo ohono ma wo bewu nsuo no kura mba na wanu wo be tofo ma wo ba bibi na be no ana be sensu ama wo ama wanum na wo di wonsa ato no so saa time no wo wiase wa awro wo ne niam wa ye nyina no wo di blessing no hu ba bia wo di beto enti yenhwe sese bema no ema ne usika wonya hwe adena onsan ko back to ukunu ho because waye wo ho ade enu wetu wodi aba betra baby di enti na ukunu ti baby na o ma wa betra won se no mo nchen adena wansan ko ukunu ho aha hoye me de pa eduru ho no me ka se me ko me kunu ho a 6 months a me pe kwoti ade no me dance wo toto a wodi me ameti moko awa me kunu nchen me ko ka kire ma ase aye se me frɛ me kunu ansa mako mi ami kunu ansa wo se me frɛ dem a wo yo ho ade hye wo ka wa no yes me right say me ko abla won ka say me mbla wo so 6 months wo ya bia wo bedi nya bia amedi awadi me wo mo aka awadi no nti no mo sere me papa na ngasa fa phone Peter brave du kunu oyiri ba ko na sa ko na awadi no what papa ben na me kunu ne papa kwetu a wo ho no wase yo masi o fa ukru ka chen say won bedi me ba ko bi no nko na awadi me na me si na de no mo ka chen say me fa enko na me fa me ho adwene na me si say de omo ya me de man fa plana se mu ye fast am ye hale ya pechem hona me wo man na me nya o man e lol for ye chop money no 800,000 for a week na me fa line say akwala ne yale o yale na me fa me furuka me koye me chom ko wasa ko duru ye na me Felicia bo me ko duru ye e dance you all lock wa man so ato aburo me niama say chako ade bia wo no kurunti ya no yes wa to afiri ho me fie wura se me koye no no nso mba hoda na me si da saa mini problem mate wo kuna to afiri fie ho wa afiri fie ho no wankra me fie wura no mpo se e bia wo kɔ no won ba biem entinu oya den oda nyame asese Hello, Peter. Yes. Peter na pom to say. You know sir. Nyame adom me ho ye papa. Peter me din Maa Akos me ye adwuma e wo Akoma FM no Onua TV awia yi. Oba a woni na wo Frisia na e de wa ba. So woni Frisia. But why? Me pa chomo da so wari ana. But daddy. Awari na go. But why? Oh, egu ben fie say ni. But so be at least there 1.5 years. Okay, be 1.5 years ni. Na edi na si ye. But you some guys uti some mu emu wa bone tofa kakra me ente nsem bi ase. Mimi kamini mitimi ba hono mane abusuafo na nka be fancy ti ampuka no yesu ya weta ampuka na nka fa ho se hin na wo true for no ese wana se man be kano ide se ensam no be ensam bebi on be ensam bebre meti ase because oba ne ensam do so pa enti me hwe de course no a na je se ensam de ebi wo mu pa na da ben na ka wo betumi aba. This ya ka de say ni bla wa tu kwan ya papa ba kwa wo se mi ti se no omu ayi nti after no this one no fi ayi ne ba ansana abusuafo na ti say de aya yi ti na ya de aso na ka ya de ma ba no wo we ti no so sinane. Okay, sabre ya make us say the Felicia no e wo menchen sisi a na ne nsem bi am say wa brobro so kakra meche se bra motna ye wo ba ko e ma kra no efrimu ntokwa e wo mu bata ware bia ntokwa mu se de ye nyina ye sinu no but wo de atoso mienu no o ma ne ko wo wabusuafo kotena ho kakra
ya ne ho kyene kro peso oba ne kuru nche wo peso obeba afei dako wo frɛ no a wo ka kyerɛ ne sɛ sabia son sabia nya ado wonya oba ma na afei no wakonya oba wo wanya oba sabia wo mpanimfo mo nimu a mo fa nkyeme sabe ne twete se chingom nti ono no wonya ba pa kyese adidi atam hunu ne nsem bebre ema akoda akora a wawo no wose wo fra akora ne se bibi because wo se akora ne ho enye fe wo de ma ye nkyeremu kakra sana oba mo smaba na ye tsa kakra se hello ya pi asama ono kano ebe ni tini ede entina no ede ensan by bisane say oba wale say we na me no ede ye da sole na sa me no ebia a problem back na say ebia me ma fred ma ba na sa se bi o me no say ebia me no ede me no na we di na kokotena problem ani e ka say me say me fred ma ba me how me ka club na ma ba so ka club na ba so ko de ko problem ni ko ka se mu ya mo mi ka wan ka de no be ya fa wose kakra bi na waba ne so san wo be boro no ana wo be ye ndan dabi me fred ma ba me kakra bi na ma ba de me ba say ibia me ni de enla na so wono se de wosi ka na asem nche sa ade no nani je ho enti die enti na wo de tata no o de mpa to bi tene se wan fama kom ne bla for kwa tena ene ni so na ma pass me ba na me ka se ditem bla ba ni ni ya se date na bi se fona sia ni ni ya sia na ya de bia se no ko ne de da ni de ato se nka ya ni ba je ho sa bre ba se de wosi ka ayi asem ne de na che se ya keka kop be bosumi o Mami, because Isiano, no, me do like me sala ni ma kana fena. Ya bu na me papa kitwa no. Wo dia wo na wo ne tena ye ntini e pese. Ya ginchemu kakra edi free wo hono because ono akasa kane de. Enti wunya bibi tofa oba no ni suwa na one wote sen na etie oye gidigidi oye boko ono aduane odi ne honi. Mo bibi tofa me ye hunu sade ababa we ye osi animu yi osi tie. Mommy. P. Hello. Ya picture meet you. This is what can say come so can say come so. Ya be ya pesa wo de ebisa no de ye bebisa because no aka na asma ye wo questions e bebisa no but wo de wo na wo ne wo yere tena ye ne ye ni fie hobi kan su kakra e fa kire ye wo ye kwa wensani ono mo nsa sai na tie na di yo mu sai na tie one wo kasa ye mu sai na tie ma ye bibi ne ye hu ni su Mommy betia no inside ye won ina ne sem kan so basa me ko kati ya na betia no wa fa se kan otime dem otimi bromia na me to mi hu betia ne se ma tena ne so wono so ba ono otimi sam prayer otimi tama dia kwa me so se mi kwa gba kwa se mi chop mo se enye ya otimi go so wa bontene oh aye ba se ya otimi kwa boro na wa ja kwa na kwa ni su sa ima oba betia otimi kwa so fridi o na oba se ibu babla ye ya 87.9 otumi ko so adan etimi ekwa oba be se etimi ko ye se ko boro no wa so funu bi na wa da akwa kito na otu su funu otumi suwa funu okoboro no wa suwa funu yo like ora fanse ni pono se bi wewu ina mu ni yi wada se hello yes be me wa so pa ina wo ko anyina afi wo de fan se wa ko se ni mini ukura akwa kito utumi da akwa kito ma akwa kito ni eti wo de esu no wanu mu sabo na wo sa wo se yeso stala wo sa ko so funu yeso yi sa no ma no yi sa no ma bebiri se wo ba bi se ko so funu wo ba fia ba ya de na ma funu ko fie ko se so no ma problem oh udi sa no ma nyina account wo na me si funu so sa obeka yi se mu bebiri ana se bi ni mo no so ho wada se na ubisa na ono aka na so bisa na msma de maka dinki a ni se nyina de e ba ye oh one thing kwa na so bi o me no ka dem se me mo ko tele se me bla mo mu bisa for no ano uko ye mu fine ubai uko ye no o sa so bai ubai kwa no so bi ta o si ma ko fine na mpo no so mo ko fine se bi u se me na se me si de ina o ana se gita wadi ase nti ene no pokra ti kwa ubai nipa no also unkobio so unkobio ma no problem ba unkobio ma wama ni ma sisa nyoma edem hu nyoma nyina pakaba begusian na so san say unkobio ma
me say o ba bi say o person me de ablebo no me moko mani mana say me mbo de embe machi oh into the whole issue no until see one no o sa so call fine ina o call o kodi ye na o frɛ me ka dem say manye kan say o bla say blefi na mo issue bi ere mo beye what you say until ko sire me no o ko sire me fine o ko di sire me no o ko di sire me na o sa so frɛ me o frɛ me na o di me line ma o papa na o papa frɛ me o papa frɛ me no o papa wa fan tani sɛ me no ti woni na sama me no kan na wa ko kan na tira papa ma o papa sama ono so yede we ka tira na papa gina phone so yo me fire ene put the problem there ni o na papa say sa me no pen me dia me me fi ni fi sa me no fi ma ate ene put do 2 weeks and do 2 weeks ena we dey o fa ba me blam ho o ba me blam ho no se bi o frɛ me say we dey wa ba o frɛ me say wa ba no ebe 2 days and another 3 days no my say and say what up pack them no money united abi akọ kan say the fee o pack no ba kuma so kwa o sa so frɛ ma me say ni sika ma o pack no money united e de koi bi say e sa na say ntisa obi sa wasem o say sa na ntisa tire wo mu na ka say me ba fie no na me ka say dada ma ba o no si yo ba ba dia na me say sisi a me de me ko wo ba ne si won wale me biem na me metina mo fie ho a de mo be ya me no anya papa nti me ko wo ka ne sen de na wo ka kire me no so wo yale wo no kuro wo yale wo wu anie na me si sa de a me so me ko na wo ba ne si metina ho no ma de be to me no ma mfa me bi na amfiri ho no ma de be to me na mo mpem asem wati ase na me so sa me niama me de bedroom metro mass 1 month 3 weeks ana metro mass ninu agi number no efrel e power che ansa na wo send 4 million e di buy say me mfa nko e ma me see me niama no nko an loli fe kura ensu na aso me angasa me loli fe ntinu enye de ensu na wo si wo ni 1000 na wo di kan wa ma me sika wo wo no ana me see yo mate na me so sum nti me wo ho na me di say da bi we di ama me fira me sofo awo baby ana me kwa asole no ye wo free was no ho e ba ye nyame bo Peter ebra wo free wo papa mo ho ba ye no ba na wo won sesa wo niema bi entum free fia na motimo no mo enya wo no ne niema wo ho mpato me ka bibia me ka Yankopon hata soro Jesus Christ Peter me ka Yankopon hata soro me tabiu me ya ka se obo mo ho ba ya me aduma na wontu so ba ye na wasesa wo niema nyina etu agya na mafiewura na kraka say wo da nyame asesa wo ba because wo no watu asesa wo niema aka wo no nko ane de enegu ho me te fiewura no kwa me say asem ese be juice ase fiewura no be de be ba be ka ho e gwa ye be fiewura no ayo me ba da mami say mi sa wo say edi na see ya obayi frɛ agrada edi bo wudua mommy oba ne de body ofa no kwa me pa die see ya wo de agrada bo wudua de asem na aka kire no me otimi tata me say aduma na me ko no sabio machine bituma yame ai ka bo yame ma mo ye hu me nampu so oba na me na obutu no edu me tiase eduabo de me hwe no obebodua pa ne nani so be ese but me pa sam kra wo ka kire no a wo fra agrada de ebo wudua no mommy me kana me ka ayi bi antre no ono no ka me ka hwe ntre no wodu obetwa ne mpo a wodu obebi ase etwa wo yire empo a me ka bibi fa ho sa ekosi wabusuafo anim America bibisa open na me say no busha for the bana ono na aka no kwese me kata yo mo busha for te o me kata mtc na ti wase bra wade agrada bo wudua no ekosi wabusua bo wabusua fo amane ema wo mo ba ye no wo ono kura aka chom se sei ni sei na wo ka ye ma wo ye ema wo mo kura aka so ampa wo kura wo frɛ wo mo no wodi nka bo wo amane sa ampa wo ka asem sei na kire no eno kura de abufuo ba obi atumi ka bibi di kire ne yonko nti dru ba bi say ya eya ye penokore no e di asam na wo ka kire no mommy na me say
Obana ono no ba ho be kika nsem bebe no me cash ni fa oba bia de entwa no poa me ka chese wa ko hia wo ba bia ne ba te se chingam oboa se de wo ka oboa ye da for me kire say Peter no kra bi wo ba bi mommy me to be that down Peter me some in me see asem we a wo asem we ono kan wo hono Peter saka ye nyina ye wo ho 1 and 1 Peter anu de wo beba 1 and 1 no kra de Peter ehun hia me kra chen wo 1 on 1 no se wo ho no so wo ho enu na no kra be dadie no ehia me bebre kra chen wo okay fine mommy hello Peter Mpacho mungi chane say die pati pa no de me ba ho no onka na me hu akwan amsoma faso asempoti a wode ba ye de wo ba na fa ye tumi aka ni nyina se de wo pese wo ba no because nsam no de edoso se wo kra wa wo no ka chen sa akra ni ye bibibi ne ho nye fe oboa Osi ma wo bibibi ma wo bibibi ama wo usi ma wo bibibi me mfa me bibibi ne mfiri fie ho na me betina station hano ma me tom bread no na me sisi anu na ya ma bisa no ma me Peter bisa na sam kro Felicia afi akwara na sam si bibibi check chop money ba akwara no this year enye chop money no u check chop money u descendi u si menji me u kaza u kaja me se menji chop money menji na me me ba na ndi ai wa o se bebi a me pe bia me mfa nko ananse me pese me mfa ma asem no enko TV so a me ba me mbuso mo se me nsabi nko me small boy me ko wala oba ensan enya no gonko fa fro me nya sa de ne da ba oba bi won ma won ne tine sa na no ye den so no o ye den kra na yi si wa ye bi first one wo si wa fa wachi wo di ni court wo ka cha me se me wo me fiefo ye court o mo lawyers dia wo be ba abeka ma se ma me ni lawyers dia wo dia wo sika ne di nkwase asama wo ka kire me wo se me wo lawyer fo wo me fie dia me mfira wo na sire me dia wonsi ho na wonsi ho cha Peter wa ja de kwan okay aware ni gu ye no ja ne kwan aware ni gu ye no de mo mi ina me ka no sefia no me kwan na me ye de me jawo no kwan na me jawo no fine so the sefia no me no ye de wa akwala ye de we tema ye de me hwakra no fine so the sefia bibi ni kwan na ina de bia me ka no bibi ni pokwa na nka frame me kata me se o sefia no si na de ne de eko si na ye de ana se sabu sefo ni kwan na ni na kwa tansia fine na me nyo bone na me small boy na wo de me kwa TV so na u ka cha me se me di u kwa tena TV so a wa ja me na me so me ka cha o se u fa me free busuan fie bi de bisa na wa se no kwa me fra wo na bisa wo se egu be 1.5 years ni ntino enye TV so o de wa benti na wade ni begu ana won ko bi na mo pese o be si o sore o de won ka di o pese o ye ni no na me ko no mo bu hon ma o bu di pa na so ye pe kwa ya di kwa no wa let di pa na ta o ka enti adia na wo hia o se ka hia no de wo me ba bibibi no on na ma me benya sa bibibi ne kura wanya ne ba na sia ye se chingama on wale no no nsum me na me ba no on handa ma me no nsum me na me fa me sika mfa tenants baby enhwe me ba ni hide na me sum mo mi wo de ka che se o de on ka de o be so ye yi na ni mo en ma na ma ka no sum me sum me wo sum ya wa handa ya ma me na me bibibi ne yada enti won sum wo sai wa pesika na netie me ji 500 Ghana cedis me mpeka se 500 cedis anasa sai 500 Ghana cedis 5 million 5,000 Ghana cedis 50,000 Ghana cedis 500 million hey where Felicia 50,000 Ghana so 500 million 5 are so no ni mi 100 million 5 Peter so one card your budget you say 500 million na di ka 500 million na ti ana me di sa nya ja no hwakwa na asem na me hwakwa no bi o say what the sense can ma wa o say be hwakwa no ana se sika no abi na ade be hwakwa na ma na oh so o fa me no nka me ye me cha na fo adwuma na nka e bia ma nya sika aburu sa
Ase sisi me mfa wono ankasa gya China for adwuma. Wono ne simi kwa se dia na me ye no me no wo mbe fa menti no menti na fie. Ma mi sika ye adwuma. Mami bisa se obana. Wa ma mi sika na me ye adwuma. Ye me tonkoko na me tonkoko. Obi say question. Mrs. Kasa no de man say fire business. 20 million. Hey. Peter. Say kan. Peter mo yen mo be wie da ban say the asem ni say kro no de. Because say one man is car so fanya adwuma ni nyina yante. Yante ne de na chese nsem wo mu a Felicia ntumi anyi yempie. Age so yi bi pie ba ye. Enti da ban na yie no mo be wie. Na me kan do say me oba say oba yie no be na friend me friend. Eye wo ankasa bubusuani. Eye wo bubusuani nti woni mu da wo mbe ye yie no ene da wo mu di be wie mebo a. Mama me pacho me wa. Enti da ban na yie no wo mu be wie. Wo dey fancy at least roughly me bla titiano wo du fie no ye nyoma nkete ba me so mama na ma ai say won wa du fie de say mama me papa nso aya we say na de achi. And after dawn, me papa so no point mamba. Me papa che kono wa no mo nyina be de beba. Omo nyina beba ye penisa because say there. Awale ne ma men kan assembly. E ko duru sa no omo ka kire me say. Omo de omo nim say Peter ko akoye me ho ade enti no omo awale assembly a omo assembly e besi bi omo de omo nsan ka ho. Na da yakoye ho ade ye ho ade ma hwan. O ye me ho ade ma me busuanfo. Na ya ana o se ono no sa na o nu na amfre omo anka njiro omo se okọ wale me. Wa twantro enam se o wasikante no ono ne de ne pe ana wale me na o ka kire me busuanfo se ne fiefo se onko fa panifo bi no omo besi mo mesi mechi en ye me na se wa mo busuanfo an mane nti problem ba na me ko kan omo si omo de omo nka wale hu asem bia ntino me hwe na ahoma ne mia me ko a metimi ate adwane na ma ate adwane ne papa na asem aya wo kana no to so friend wo papa se ye bi wo ho ntino wonko wo mu krom wonko fa ohene na ho no emesi na nan na wo mu bibia no na enye no onu ani plan na wafa ndi busuanfo ne ba dia me betina ho no me na omo ba be kana ene me ntuma me yi ton dia esi ye nyina me man kan sam kula bebre ensam ne dia bi ho ye nyawie e bi wo mpa bebre me ba ya beka dia atwoso ne nyina e dia ka ho ansanti ye nyawie kura enti peja mu ketua bi ma me na me ni menua be men eni nkomo na me wi a ya bese atwoso ensam ne dia doso na Peter nya obi a onim live interview ye obenya akwot wanim na wone ne kasa no yi a no hunu ba bi a ode na asem fa ne de ode kwa akọwie ye wani pa bi sa wo ho o ma na asem no so nka wontumi nka agese wote wanim ye hwese ye ne abusuafo ni nyina so ebehia na fe yetumi ade ye ato ye be me na mame mo ahwe mejo so mako na pom te say boko pa na so dr mo ahoye ne ho ye pa Caresic Ventures bibi akoso boko ye bo adwuma papa ye da nyame ase ye nkwe Mako medasi ewo akonya ode amami na mechia watiefo nyina achia wahwefo nyina ama obi biara akwaba aba current stick ye ne di inupa eye Zahara G capsules Zahara Mixture Zahara Man capsules ene hindi heba mixture abedwa so a ebu obi biara ene wonders ayedro ye de age ye nsamumpu na yedro eye Zahara G capsules ene Zahara Mixture eye dron waso a eboa oba sima bia sebi wanya white anase odepoa oyoba na white anase odepoa tetew na hawa adwene na age wa himfie ho aboso na wasonduro asonduro abra oba mesrew edura me kamfo dia ma wa ebeboa edura ba mu wa himfie ho ache yopo ene Zahara Mixture ene Zahara G capsules oba bi so wo ho a wanya enam yare bi tese gonorrhea syphilis watonura onhwe asajano sisi yale ama ensansan abeje na himfie ho aboso oyoba na owo sa wo ha we mu edura me kamfo dia ma wa ebeboa wo edura beyi ni nyina afiri ho ene Zahara Mixture ene Zahara G capsules uto eduro na ode ya ne se obenom no cap no miensa anopa na de capsules no mienu aka ho edura numre so a ubetwa cap no miensa na de capsules no mienu aka ho mesre oba nom toatoa so se de beya enam yare ene white no odepo bia ha wadwena tete woni nyina no
ebefi ho ye dro isa ye dro won so a ebo bema bi a wonya infection bi te se gonorrhea ama ne bema ne hi ama ne bema ne fon odun so obonsa na ne bema mu no ebo ne pe na emu hyehye no wadun so awie no so bonse insufita edi ekire ba uye bema na sa wo hawe ha wadwene no wototo nu abra bema mesrew edu ame no woto ho nche awie a unya ebeboa wo ene Zahara mixture ene Zahara G capsules bema bi so wo ho a enamu yale infection pa ma insansan abesisi ne bema no ho a odwale mpa na adane asem ede ama no uye bema mesrew sa wo hawe ha wadwene edura me kamfo dia mawa ukọ herbal shop pharmacy shop licensed chemical shop bia obenya bia to ene Zahara mixture ene Zahara G capsules ye do isa ye do waso a ebo obi a owo weak immune system aya na mpanyifo wasem bi se omoka se bambo atrema eye chen ayaresa bokitima odofo wo mesrew mentena ho enyare ansa no wo pedro anom edo unya ebebustu immune system no a adwumadin bia wo ye ebetima mo ye adwuma no abra wontebre a yaye bi atwama emekan ene Zahara mixture ene Zahara G capsules obabi so ho a okọ no fitikom anase onya ne menses a o se nya 5 days anase 7 days no dakro pe na ne menses na twa uyo oba na wo sa situation we ma oba mesrew pe Zahara mixture ene Zahara G capsules eno na betima ma uflow no abaye me see ye dro enubra bi so wo ma se osa pa ha wadwene osa ama udi aduane eto yam na uyam wo osa ama sometimes wachinka se nyina ehyesew oboso hyesew order for mesrew pe Zahara mixture ene Zahara G capsules echira kwan na yabekọ ye mamaduro no so a ye frɛ no Zahara man capsules se duro we ye duro waso a me se bema bia wa ye mere won pam bia o se opebi wo ye bema na wo di bani a 1 minute 2 minutes na ba bia wo anase wo partner atodin 1 minute bema mesrew eduro beboa wo eduro betimam agina so pintin ene Zahara man capsules uto eduro na obenom no mienu anopa mienu enumre bema mesrew fa Zahara man capsules eye wadru enu na beyi wafiri umre ye nyina mu sa dro isa ye dru waso a ebo bema bia me se ne bema entimi ntutuo bema bi wo ho a nkomo na wo ho ne sperms no o low sperm count ye dro eye natural herbs ana ya frafra ene ye de aye enye mamaduro na onoma na ho hyehyew mamaduro bi wo ho a onoma etese de yate ensanso no agu so etu obi wo ha otese ye ka mamaduro ho asem osechire munyai but bema mesrew me kanfo Zahara man capsules di amaw enu na beboa asisi yalie bia so ha wadwene sisi yalie bia etete wo entimi ma unjina so endile wo ba no ahimfie ho no ebeyi ni nyina afiri ho mesrew odofo diafo na masi ebia na wopeye ndo ibia ton anase nchechemu wo ho 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0248 56 93 35 0248 56 93 35 na yabakọ ye adura ye fe no hindi heba mixture say dro ye dro waso a ebo obi a malaria fever ha na adwene obi wo ha malaria fever ma me se adua no pampa ontimi ndidi ye dro isa ye dro waso a ebo obi a typhoid fever tete no odofo se typhoid fever ama edura numre na ho nyina ye hyehye edura no pa ama oyam nyina twetwe a hindi heba mixture na me kanfo ede ama wa ebeboa sa uye aduma wa awiem anasa uye aduma wa eja ho a odofo mesrew edura ebesiesie ni padua no edura betima ma adwuma awiem adwuma ene eja ho adwuma anopa ubetima sore asakwa ye wadwuma wonte bre a ebe ma ni padua na ye fre ene hindi heba mixture ye dro isa ye dro waso a ebo obi a mese esichire yale ha na adwene odofo so check usuka level no na ekosoro na sometimes diabetes tetewo ekuro beton ho entimi nwu edura numra oda jonso na wo jonso oso tia na etia odofo hindi heba mixture na me kanfo dia ma obu wo so a high blood pressure pa ha na adwene
order for Mr. Mentana ho. What your co no costo Hindi herbal mixture ehwe. Oko herbal shop, pharmacy shop, licensed chemical shop bia uduru ha also pay Hindi herbal mixture. Uto dona cap so obenom no miensa anopa, miensa ria, miensa numere. Mr. Yaliana eha wono enye enanko na start ye nti udia ne se Hindi herbal mixture no obenom atoato so na obehu se yalewa bia eha etiti ni padua no nyina ebeyi na firi ho na yedura eye Zahara mixture ene Zahara G capsules a boost immune system ese tuti enomu yale bia eha wadwene ene yedura eye Zahara man capsules a ebo bema bia waye mre wompam ene yedura eye Hindi herbal mixture ebo obi a wanya malaria fever, typhoid fever, essentially yale, any high blood pressure, herbal shop, any licensed chemical shop will be a wagana ha, umantamu bia, yedro ya tuapeteho, koho, na obenye biato, mesesi ya phone number sunusu biem, 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0248 56 93 35 0248 56 93 35 Order for pay no ibi to nanom na obeya dance na obefre yen aka kire yen say Zahara Modo no eye medase mako nyame ensha papa no kwasam said Zahara enro no eye pa was say hi Maa Akos, good afternoon. The man don't want to say the truth because what he's saying is lies. How can you marry someone's daughter and you didn't bring your own family in the wedding? My name is Anthony K. Raul, fashion designer in ACP Franco Estate. Okay, Nyame Ensha Papa was good afternoon. Marco Amajifo from Assume. In fact, this woman is funny, but try to help her, or else the BBB will turn to horror. Samu no kwasam samu pa ma yentwa ye homra sisi anafe yemfa dia kanto so Akoma Felicia Mate Felicia Mate Tualube okay nti Felicia Mate yankwai ewie edi asem na wode bedan Akoma mu nsem abedwafo ni ahwafo ni etiefo a wori wo chichi ne benche me pa cho me di me na me kunu ho asem na ba yankwai Bla Peter oye frafrani na me wo ho me ne ba ma bia wo baako na ejaye ti me se me wa libiem na me de me ba no Akoma me sister o ponkro no ti e wo ma na me share bla no bla na ti wo be bia me wo me ba no wasa skuma ana wo ka che me se sisi a me nam na me kunu die wo na adamfo bio no sika pa nti yankwa gini didi nse me de gina dipa de me nya bi da o ko bo me dua komie na si kura se ne bi kura na minti sa ti ni wonu kura na bua ne to eye ne ka ne de nde nti o de onya bi dipa no mpegale onim dress no onim hwi nti me ba na life mo a matimi se de me pe life no matimi agigi bi adi no nso anya bi na ne yere nso share me be mo kan na nsi okay no problem say nso me fa me adwene sa na me kan ho ma adwene se me kopa se me jisika bele mo na mo adidi a e bi ono na be ma na me dia me kwa na eso me de ma me ka ho na me nko ba bia no da bia ho tata mi sa na me ya chana fo edwuma me ja me kunu ba ko no me ye chana fo edwuma ana ye ne nam sa na da kuro ba no si bla ne si won fa na me number man na me see you Mate ni na ofre me na me see me de me problem so ni say o ni me vetimi atena na obehwe me ye me so ma biwa na hwe me ye dia na ye ready 87.9 no so wati nti o ma na da kuro ba ye se obehumi ye start ye fan say 2006 Mijaya wale 2005 2006 ending na me start here na ekwa bunya mu no mami skato me bunya huntade na nema no si o ka kire baba ko se pleman ni we akofa ni de
pa sa na me pe no na bra ni sa be ka kire na me sere na me se bra o de ye man ke kansem na o ko fie ti enyi na ahia ye ho na ye ko ba no o ji ye ni ana ye ko fie ndi ye ko ji ye ni na me ka kire ni se bra no problem bi wo me so na nyanga sa na me mpese me ye den na ko be my life mu bi because my first boy no on pekasa oni sika de bet na ye do ye ho na na maami atie yesi na problem ba ya ye gya ye ntino se me ko be ma foforo ho akonya sa problem no mpese me ko obi ba ho asa ko ha no nti so oni me se obetimi aboa me a nso me nim de ha me de na abufuo bi wa me so a eba me so a nya ana wasongu so awutie no ye ne fleshia mate edin komo ena ye ne Peter so edin komo na Peter peso oba sebe ya otenase a eja obetumi akeka ne nsem eyie na ama mommy yeah me de mommy nyame adomboko fami kodwom kakra bre okay 3p garlic mixture bibini na dro na wade garlic nkoa na ode aye na de medro dan so ne se won ma fa kaja ensuo so emfrenti amode ni nyina temo ye abomodin na wo sa enkabi wei aye dra no no ma bebo ma immune system na jane na so akwatia blood pressure na fe wa pichi kromo hawo ni nyina so ano ede ama wo de ne kase ne ya boro so ya na kofa akoma hwehwem ede abre won de ogu nsuo ntentem ma won sa enka 3p garlic mixture garlic ashenso de eda ho eye glass etwanso a ehwe ho epaye Dani heba, Misty heba, Kolinak heba, Abidank, ena feso Angelo se hunyina da, ubenya bi na wato 0248-928824, 0248-928824. Moje Training Limited any training so kokra ehhehye na hye so se June bosumi ya ne de toso enum de kwapem ne wukwada ne de toso enso nansa wo yide si wo se wo mantete entete ekọ de amamu a modi bibidro eye adwuma enne mo bia bia herbal centers ne herbal hospitals ahodo afa obi bia dan so a wo bia health center hye so se obepe brepa na training nansa de no do ho akohyem enam se enne emfidi a yede ehhehwe yade akira kwan na yede enuro eka no etu ase ni nyina no wono ba ba chew ekwane abefa so na emfidie no wodi adi dwuma ewo waye asabia ho ene emfidie no ebi ye quantum 3D 9D diagnostic machines womo de bia ba kumase hayia ya chase wono ba ba chew ho nimdie emfidie ye ka ne se bia wato bi dada na nso hunu kwan abefa so yusu no afa so na wo so bi heba center na opemfidie de adi dwuma wono se brabaje ntetie ni bi se de ba ya ba hu mfidie abekra ene kwane abefa so de adi dwuma sha ne so eye June bosume de to so enum edane ye dwada won mo hyase benada na won mawie wukwada June bosume no ne da etoso enso da biara da anopa no nkro na dwumadie no efrase no mie no na won de kwa wieye South Suntreso Tiens Ever Youth Center eben ARS asafono ewo Kumase registration fee 550 Ghana cedis 0208207623 0208207623 ahunka heat patch aye plaster enro frafram herbs no ewom akakadro ewom oil ewom afeso kra wamo ede cinnamon afrafra eboa etuya wasentempa kra amani peduano ede ne hom saye fichikuro mu eya wukoto dwesa saburo ena de ya wa beri peduana na maunsanka ahunka heat patch wode tare so na hyase na ye widie no madwuma ebetu ya wasekura amotimi ade hom New Tafro for Nichemo Ewa Cab Royal Pharmacy, GB Lifeline, Willikins Pharmacy, Chris Pharmacy, Old Tafro Afei, Wafakisi Chemicals, Ebi Ewo Encrine, Farmer George Pharmacy, Palace Pharmacy, Jukad Pharmacy, Tribe of Judah Herbal Center, Takrade Eyebuakwa Pharmacy, AA Mensa Pharmacy, Cabmore Chemist, and Afei Sokurana Knock Chemist, Honada, Ubenya B Atom, 0599 991 149 0599 991 etufoya na mosuma frem na mo to be atom home sweet cereal lego mix enso Tom Brown wa mo ade wheat emo na soya beans afram enonti ane papa we de ye pentam teta so honom ene abata no so de ane papa na no asoja na no na de ese so enchakura na ben na ye ready na do milk ne ese che na de abo na fe no achem na so musua ne nyina esom akwada no wanya busumi nsia ye wie exclusive ye manaduane dia eye home sweet cereal lego mix ene de ma akwada nam se protein
energy ni ahodi bebre no a ewo mu a wadasani bia betumi adi efiti akoda bosumi nsia so kwapem opanyina wo fie onyina da motimi adi bi na mo ame enyemo ahoden poku trading edum pampa so edum PZK ebu akwa office tano so ena tonso eho nyina da wo benya tombra afoforo bi atom 0246 697358 0246 697358 Grow fine mojadro eye mojadro mu super enye mojadro na wono ma na huna afron dwe no afron dwe na chese bonse na nu na nsa no hura yese kuntan no akoma ju hwim woto na widiem yo bibi mesra wada sa mojadro no anu no ma na hona me obasa nyina wa hwe ya na wosa esesa yade e de ma ni padua eno nti grow fine heba tonic no eno na wasa ma wonsa ka bia nam se wedie koko nko a e na won e de ye enye mojadro bia keke eye mojadro a esa ekotia yade mojadura eboa ma oba wutimi kwa fichire ewasomdwem esanso eye mojadura eboa wa yade ache na afei na wotie sie ne ebeboa papa ma chasa wo so watimi agina wona so na etu how bia se ede ama da biara da ya na wanonom grofa mojadura se de be ya vitamins ene minerals ahodo no watimi anya bie ede ama nipaduan eboa pa ma otisi wona so ntempa no a na ade ho so ede afiri yade ho eno ti Misty Herba Kolenak Herba afei Freddy Mens Apidag Pure Leaf any chemical shop ni Herba Centers biada eye grofa mojaduro benya biato ewa bonrem 0244596532 0244596532 Rocker Clinic Limited Kumase Alaba Siko House woni no edi anhwem ewa abuabu station wa Pakum capsules emema ne se misumi ni o ebodwuma papa emema gina wo na so enamu mreye ene ade nyina etuase akura ede amana amema no eno so etimi adimo janiki of 442 wamana de ba ye candidate afei asekeka efijikro mu hawo ene ma hawa ya ne enya ewa ya hifio nyina ehwa no emema no soso ahifio no ehwache eye kama Ven capsules eso eboa ema de ya na wotewa wotese de widie mo hyehye no hit wani widie mo na ne honam etadwa no de ogu nsuo ntentem ene de prostrate eha no ada biara da wakwade na so betimi asode egu nsuo wadro na eye Ven capsules na nansan wonum sa de bia ba ye friend Medfagen capsules yesi abrewani akokora eko jogging eti abomode na so no bi pa na moa ema moja eni afurusani ye ewo nipaduam de awatnase meeting bi enu ana ne nemu adududu na ne fa no ayetitriti de ne nase tata ye bomode na wonsa enka de sanso so ana de okwane na so wontimi na wo bre pa ewo wo na ho arthritis eni obi anadwuma edin bia da eye Medfagen capsules adroi eni ekamfo edi achiro 0248885040 0248885040 Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services eso baby amra na chesa infertility sensamno one far exclusive vaginal steaming no ensha no kura enfama we ya mane nko de no nti obaba di mom ama himfie ho aye kama aye chan sa chengon ene obi di ju obi die ya eye Grace Gift na ka che obekwa am asiesie na wo ma ye no etumi di mom afi so kura eye fibroid yade stroke yade diabetes anasa hypertension hepatitis A B C and D typhoid fever malaria yemkro ulcer ne nyina da anu adro ewo Dr. Grace Boadu enchen eno to Kumase nkwade afoni kirem ewo Kumase Oshim School Junction ama from kwano so enkran New Achimota Petroleum Bungalow One Family Life International School edi anhwem 0543320030 020543320030 ofrepe Dr. Grace Boadu no wankasa ena wobeje wosom Dawood Herbal Hospital ena this ahwini ni mro no bebrenu a wade aba monten so aye bone mrane se hwedro nom enro ya free se hwema muton ehwade enim se hwade ba de nro pa de a won mo nro papa eno ti Dawood adwene hom e de nro bebre ya ba adwama so se ba mode na wonsanka de ehunu wo ye de na ehunu na adro ni beneto na tu ye de no se emfama Dawood 360 capsules ena fe Dawood ointment Dawood Herbal mixture ni nyina da efri na kache na 360 capsules no eboa etusisi yade asentempa kura sasabro nyina da ebre na sekura ediamom afi ointment no so ya bomodin apabie na entreaty sasabro no ene waposo ya no nyina da ento ase emfama sa woka bom na the 360 capsules no ene ointment ni bom edi dwuma ebeboa papa ema ya nyina da ase atum Dawood Herbal mixture eso ya malaria dro tatahwe de wontimi ni die mansanka enroibi waba pin for de makwada no for ene de onyanya mfisha na edumiensa entwe de ho emfri nroi ho 0244886437
0201681717. Richmond Herbal Center. Ekuafo nkunye. Ekuafo samana ni die. Bomadi ana onsa enkebi. Na nipadua no enye kama papa. Nipadua no se eyensa wansawa ekura wiwie no ade na age abosho a. Wode samana ni dwade na ade nguna srasa sa wo ye nipa kokko anadi patotum. Ebetu sa ha wo nyina se ama ni nyina da to ase kama ede ama ono tia na obomaden ama wonsa account de na Bell Park ese wonum ede ne pa badwama shom wa mo ewo toilet rolls afei kitchen towels ane de niam bebre ya chese eboa pa ma nioma ekoyie no nti bomade se tissue no bepa bie na ade asisi washroom hono ma eno ane de sisi ho kama wonum se eye soft but not weak, strong but not hard, just perfect. Sanso so na packet tissue no so ene ye nkita handkerchief mfanda ntibiem eno aso apabie na chese wodi ato press wo boto mo ndam kromu a na wayi ade asiesie wo kama kitchen towels no so ya de sijade 0551 144400 0551 yada say ama sapona wotene kan makwa ba de back 87.9 FM akuma mu nsam dwumedie no anu aso eguso awotie no yene Felicia edin komo yene Peter nso edin komo kakra niema ba akum yenu miensa bi na ehano kakra na na kuya ne kodin komo back door no osinyame ya adomo a ending of this month ono ankasa na busuafo ending of next month June ono ankasa na busuafo nyina ebeba na yaba betnase na de ohobia no yetumi aka Pastor Julius Akwaba na kuya Akwaba evangelist ni Akwaba Pastor Julius yati mpi yasre kakra but any branch wo ba bi kakra kwasem afutu afra enti yanhwa Felicia yati Peter kakra oba tin se be boa mani o ma clear ya odi kakra na wom ya odi kakra na wom chetie fo nyina I think say yati Felicia na Nsem na o Canada no kwasem se wuti ono nko ade a na ya to the extent say you didn't ba in fact adia ye kroma say what dey oba ya pa ye na odina aduane be di na tem odina ase be di na tem sane ma we enti na obema ti be di wa ase di wa tem de oba fufuro twitwa ompo anom ne sane ma no dia na je say but we ma Peter so on the side that otimi say ono so wo ya odi bebre a odi wo Felicia ho na de me meka ne say ma edu baby na se abawe no se nsensem ba ma yehia sabi nyansa ene ya de akọ so ho mu ni otimi se maturity ni wo form because ho mu ni na omo nsem na omo ya de o mu te se Felicia de aye kai oni ukunu nete bibiansi wa ko hu wi won na yima won so no monsa na anya hwe kura no on na koton nsa na bre on ya de it means mu mi ni na mo wo abrabo bi a enkoyi nti aha no mumie nuwa na mo besa boa mo hoama se mu fi sensa no na nya mo bejai Felicia won so ka waka se ono si wono onum nsa no bare bi ba bi no na ono kura aka obeba na nani ayesa kire se won kan kire so ono kura na won so ono so obibi ono so ye nti ahai no sensa no no enye na wi hye no enya mumie nuwa na mo mu adwuma bare wi ma omunyini nti no omu hu sade eye omu sase ye de obia weakness ebe blame no ye de obia weakness ebe bonachi ena ma ama sa issues we nyina aba and I think say family no so play role yi sesen ko mu play ba se omukọja ware no ne ade kwa mu fa so mu ye ni na otimi se fa so a otimi se eno na me kan o man play o mu rule se because some asemo nipa na ba se ayiye ni ade na mo ka se ye de ye be jo nsem bibia I just we family ban no prepare for awade asemo for so mo ba na man no se chinchin na onye na o se ma abo pisa sa no ujire wo nim ka kire mo se menya o meka se ne o mpeye ba no ene ade na wona tie na o ka se o be ye nso so a wo nso so nye mfira akoma mu enti o mo de ade bi na share na kon e ma ne petu ya o de ye di ni hunu se afanu mi yansa nyina no oba ne be ma ne abusu omu nyina no o man play ruler ese omu play man nkola yitimi tena se e ma asumdwe ba de ye ginya mi de se ma se Peter ba ne ye ne tena se ye ne be ka me hunu se aware we nya de se omu gunu because omu yenu nyina no ye ka se omu hia counseling e ho na be kwa wie ya wa de se na fan se omu pa omu ho because o te dia quality wa kan ya ma Felicia onyayo and Felicia so no say all start here no so no ano onim so one problem he bufu enye
good I'm telling you say fie ọmọ issues ni ma nye issues ase ẹbọ so a nye issue ẹbọ pẹ wọn mo ho but adeɛ baako mienu miɛnsa tete Felicia akasa me bufu a enye now ɔno ani so obi a good counselor so obetete akola ya Felicia obufu a yeye say awari mi yeye say ma with time no ɔno baba be hu say no sa me kokɔ na me wona me bufu a enye ntimi nyai ɔno obejai ntimi hu say enye adeɛ boro so pia ɔmo da so do ɔmo no de yenye hu adwuma kakra ma ɔmo na yeye so ɔmo betumi atena abobra hwe ɔmo ma na de asomdwe aba na atu say be bibi ana me ka say bibi bwana do yuzu wazo na yuzu wazo but me de me tie ne kakra no oba beboa yen na manu because me hunu say ne manu bi wo ho no so fi so opeso ka ba ni nyina enkamfo no kakra o ka ye kwa kire say because we be ne nsem kwa no ntimi nkikensi onye nipa wo tumi narrate story yes nti ase bi ni number bi ni ade because we say the sister is sitting ha be 30 minutes non stop o kan nsem wa esisi asem so abeka chenga me de kan kwa Peter anya story timi say ha nti oba ebeboa ya mama ya tumi ayemu adwuma kakra na atumi aboa me chair me of penny Reverend Eric Otieje Kwada so a Greek Assemblies of Gods of Penny. Okay. I'll say I'm Albert from Yejima. The guy is lying. Okay. Marco, this boy is lying. I'm Mary from Assyrian. The man is not good. Okay. Nanagria. The man is not good. Marco. I said the man is. The man is not good. The man is no Peter na good in the boy na Marco, unse mini abe o kasa no o si kuromu no your friend bodam o say a club girl o so no do no a club girl o ya shase no o ye bodam omo a omo introduce be ma no krama no omo ka che ne say Bema we jie owo sika onini huni onware kwana kwagije no ne kwagije ne bra na ye se because ampani bi nti kaja ko pep bi kakra enti wo so ko ye na wo hu nse ehwe eden no se maka e no se maka menjeje mama munni o menjeje mama munni matena ho na me ware edie be biem oba aka wo die be biem edie be biem na aka wo so kra no mo hu nse wo so wonya papa o wo ye oba ya ware wa eye yiye ana wo nware ma ne nya yiye enti wo no wo kra no ya bu se wo no ya condemn o wonya papa wo wonya papa ya babia de wo wagina no wonya papa enti wo ko ne nyina nkanya ware yasem nko mo do mo hu se wonya papa ko ne kwagege bra ne bra ne yemfani enti mo one ne kunu bedidi wo ho because mo hyehye adwuma ene ya de ma wo se ko ne koye na wo so ko ye no nyame adom ehwede enti de be biem na wo ba aka wo mesre ma binum ye nua ben be men se wonya abotsere wonyoma bi hu a aka beboa ne brutal otena ha wankase wo hwe akora no wankase wo hwe akora no wankase ne didiem ne ho kire no hwe nsem ba bi ode be hyehye aka nioma ba ko mienu miensa wukunu wubetumi akonka no aye bibia kama oba wo de wo hunu bibia fiewura wo hunu babia efiewura wo nse beduru eche na efiewura abrawo efiewura ka kire wo se ewura wo ha adwene dodo wukunu ma but wo ha adwene bibia waduru fie wura adai obu mu be ha adan ana se mu be kukuru so we beto ne so e ma bi tisa o ye ha adwene wo fie enti ewura bai se onko na won kwose na brabo we enfan tu fie so say we yare ye ene wo fie ene ye fra me bodam ene wo fie da bi se wo ye Mrs. wo ye yere enti se woni o man want to ya we wo furi ha akoi se be ma ba biem na wo kɔ ne ho wo furi ha akoi so be kɔ akɔfa be ma se wo de kɔ da bia fine wo sa de bodam na na akɔfa be ma se me de mani eden won ne ka cho so obi ani nya den no so de won ka fie wani eden de won ka obi ani eden wa brabon bibi nko wo kuro mu a bibi nka wo kuro a wo be ka se o nipa ye hyehyebe na ekuro da wo ho na wo hunu nse aboa we anwons na besim no wakamu a misi wutumi bu kuro no ma wo refi wo se ye kuro ye wo ya enti bibia ko obi kuro mu a eye ne ya
ya see ya aboa bi nchi aboa bi nwia ne nkyerɛ sɛ aboa bi fa aboa bi enum kodi agoro ɔno so bibi yɛ na ɛbɛyɛ ne ya enti ada na woni wukunu tina saa enti sɛ wɔno a bɛma no sɛ de osi ka no ka bɛma ne pɛ ne yere na ne bi hɔ a wo ya wɔn pɛ me ade ɔbɛ wabo ne bia ayia na yɛ bɛhuru wukunu na yɛ yere si awo na wo sa so ntesa wo hu na bɛyɛ ne fa ye kukuru funu a wo hu no ba be say ye kukuru funu a wo kwa oh aden ma yentu ma bifo aba bi sa no mo ti o ware for ensa ma ba ware for ware a wo ware wo ba ware for ensa mi see mi tisire na wo de ade a mi tisire ma mi di bu wo mo ne say obe bi a wawari bi a wo hye ring wo from madam obe bi a wawari bi o mo from madam because o mo say we ye different ampa so wo ware a we ye different enu ma bi wo ha say wo bi wo be hu girls ni boys no mu gina ni atwia na obi adane ne hina ha mu ne wo ware a saa ne o ma no wo twem wo saa ne o ma no enti saa ne o ma ne nyina wo twem ana efe wo kunu nim se wonom kakra oba wa to bi wo dia brawo monno mo pese mo ho wonim se ade wo pe se de wo husi kai onu so pe onu so wo se wo pe na wo na aka se akire no wo de ne nam wo ka kire ne bra mo na se de wo gu nanim ase no wo ka kire ne se wo na kakra bia na aba me ho kakra bia na aba mo no ye se ne o ma wo ho wo filia na wo ayede wa ba ave na wo so how no so how it's sire ye nua be ma no ye wo bibi ka kire no obeye nuoma yi ama no nanso obe bia wo kunu kutawo so ni mu yie ne daadaa no oni fie a wo na wo fie ye wompe no ye ma no e na ye se mema bebre num wi bebre ya kwensafo bebre dwaman no oboburu se bam nanso so e ma ni hunu kwan a ombesi atototo omukuru eyiye saa na obi kunu kwa wo ye meka kire wo yere ehwa de bia na pressure da no so ehwa no se mame ami sipi na me kwa kankere me yere o ka kire na no se o mi rade fa akora ne bra o se ye wa wie me asam twatia asam na sa ne yere agi akola no e de bebiem na ade kotwa na be wa wie ne yere nso ne ho emfie bebrebe yi pete pipi bra ne ho obi baba be ya kwesi ya se ye ne na obe ya kwesi enye na wabra ne ho nti wobeje de wo a wo be se ho no obeje nti ye nua bai ni nyina emu na busuafo aboa wo bra wo ho ase totoniema bitugu na bra wo ho ase na ye te se wo ba ene de mfu no ye fa kwa ware ase ene de ho na ka kire wo ene de ye de kwa ye de wa ware wani de se hwan hwe ye ba ne de a ye timi hange bi hwe soro ne ye na hwehwe fom ne so ye na nso ni nyina no ye te aware na se eti mesre no be ma no edo no ase de wasi aka no odo no nti wo mre ne ho ase wo ne o mapim na me kwa ka kire we me ka kire we ha adwene wa abraboni na futu sam ne dɔɔso nti yesere wo mo obi amehwe bi no evangelist okay ma mini aba me ka kire ne se onjai ji when you club semini fin now you are a woman onjai girl the club girl now you are a woman onjai ji mi no and obisa ne age was 30 plus eye me kan se e ya de so bi ne fa wo ne de hye akwankon yes e ya de so brazil and ya tam ya de ball no na why na by force why na be waro romo ya so why na be waro to amoti so wa ka wabusuafo no ma calculate ni ye pa ye time ya no be ne scratch ya wa nye se ya ye ngini ne se ma onzo pese ya je wa de ya enti wabusuafo na boa na odo wo nso nti na wo gina so ye ka wo ho kwan se wo wonye me nyama me okaso wanya obe de ba anya force me no wa wo se wa na be me no opew odo so media me ka chense wonya jimi no na wo mre no ho ase na sade kwa na nakura fa so na branch en kasa ye no ma antibat nkomo na na edi no be ma no yene ne kasa ketua bia obesa afa na ade ne jai say we nya na 500 million witiri so 500 million woni ne bo bra wa hu bi da
wa ɛfa no ɔkɔfa no so na ɔmmra fam na ma saa de we ɛkɔ bebree wo ma bebree abrabɔ mu na wo si wo kunya mo sa wo yɛ no wo hunu tɔfe wo ni botom a na wo yi di akɔkyerɛ wo fiewura nti se bi mpɛdo se wo fiewura no so nim nyansa ɛna ɔgye tɔfe prosifo mo mra o abrante bi abi ti fia se wi tɔfe no odi evidence prosifo so ade a yɛ pɛ no yɛ de abɛkye no ne yɛ de ne kɔ na ka wo obi ba akɔto adwam nti ɔbɛ nyansafo no yɛ bɛsrɛ wo yɛ so ɔbɛhunu nyansa fa wo sɛsi wo dan na nyɛ ɔba akɔsia na ndwiri wo dan ne wu na na wɔn fa wo phone card akɔla na wɔn ka akɔla nso ɛfa boy so me nyini sɛ Peter obebi an aka sɛ ne ba so yɛ bibi so enti Peter yɛ tufo yɛ bɛsrɛ wa da akoma na du bi ama ne mmra fam me nyini sɛ wobɛhwɛ sɛ ɔne wo ba no ɛnkɔnkɔpɛ baabi ntena na nso ntena baabi yɛ kan be yi wo de brɛ na wa hyɛ no bra onu abusuafo no mmra aha de yɛ ntitim aha yɛ ngu no dabi ya tete apansa nkura yɛ ka bo mu ma da yɛ akyɛde ɛyɛ akyɛde ɔne ne kuru sa ba ɛni tia na ba bebre enti Peter kɔmakɔma to yɛ na oyire ni sɛbi ɔnyɛ ɔba nyansafo baro ba de a ma ko ha yɛ nyansa be wura ntrim na bɛsa de na kofie na mako sha brabas enti Peter akyɛ mui menye wa bi so be ja no na ye kabo mo bi alright me da senti ye twen Peter ene na busuafo no se de we se aka no pepe hye ne so ma me awie se Joseph Ashla da romenti na mtia Josie ena mama tade e de ahye Josie na mama tade fridwada e de kosi efiada mekọ wedding mekọ baby mekọ yie ono ana pempa me ne manyina e de ema menti won se me hye bibi na ye ofa me pa cho twafa WhatsApp Josephine na obepem bi dia ma abrochi memu baby a wo bia no enye barrier obepam na fe ye de abrel ewo ho owo kumase bom so woni meet me the sports no na edi enhwe no mu Joseph Fashion ebuso Josephine okwa obepam e de ma so wo abrochi mpo na pese opambre wo a obepam na wo de fasta no ema no fa measurement ka ho ne empam bibia ne posti emfa emrel Fred Joseph Fashion na se WhatsApp no it was 0243 433 465 0243 433 465 na she's and so and mama rig e de ashe she's a measure rig e de abeye programmer e wonu ankasa e na e de ema meshe wo Kumasi Sports Stadium on Unity Oyo no e na hwe no me pacho me team me moy na mom na rig e no waye e na de ashe me ne aye na kama sa e bia na wo pebi e de akoba bia ensi kwan obekọ baabi ye beye ne basa de amount but o freshies are obey ne kama e de amount freshies it was 0249 155776 0249 155776 enye brace nko abi na emom no rig ye wo pe bia wakwadre e wonwi mu nti obeye e de amount Kumasi Sports Stadium on Unity Oil ena edi enhwe no menu aba eni nkomo ba pam wa wie ye nua na pom te say nya me adaroma family mu wa Richmond me da se na ya cheti for eni ahwefo Richmond Herbal Center wo Efijasia Sokore se ye mama mane ye se ope herbal ointment anase herbal soap a etimi redie eni nsansan netu hunam ya wase a me pacho usan Richmond Herbal soap a anase akuafo nkun ne ho a na je se ukoto eka ena odi aba ofie ti de osebe nka ncho se nipadua no se de sitie bia no bo de ho ban e mansa enye moso ena ema sa richire bi eno so enye moso de Richmond se nka ncho se wo ho na se won se wanim dark spot e wo ho pimples age ho ayema ena acne so bi fefon ho ena me ba lady bia mo me so hu ne na pant bi hwe ni mienu na nsu nanim acne age wa bo na ahyehyɛ nsuo na egbo santi bi pan de bi si akire Richmond say uhia ne samana ne bi a ye frɛ no akuafo herbal soap no enu bi na beboa wo enti wo posa samana ne bi wodi bo nso ma de achi wo nsɛm na huro na ba na wo de apply baby a how ne wo anase baby a ofi say skin rashes anase diseases no ewo no na wo de ayeso baako nkakra abusua entna ho ema wani munya prekese sa entna ma already no kakarere ene yam ene ekro ni titiri sa ekro na airdrop Africa map wo ni padua ho no de ema ne ha adwene bebre ne se eyi nka bone so
so ba condition ma ewura ha say no ndie ekura jo hu ntim fifire no say chese wo wura ba bia kra no obi atwinity Richmond se men kan cho say wada roma uhia akuafo heba soap enu na bedi wakagina mu ayi pampan no asiesie oredia no ma ekro ni nyina no apa ba bia tu afa ebi say wo betwa kaba wawa mu ube you body baby ato ho no ma na chese saa nneoma na bekeka ka ho nti no da bia atakre kon ne bo minimu ntimi nyu baby amesrew Richmond say ye kanfo akuafo heba soap e di amount se emwa emema na eyi o mabodwe sa na ensa bia ba beto agu wonum no safo ni nyina no ehia Richmond heba soap said the other be stra so na ensa no atimi atu afi o wo abodwe se ho no aye smooth is I don't suffer ho a aye riche said the other so wadudade mu no unya feeling bia obi wo so a ne de ne yakre e won atiko oyi a na blade atwitwa ho kakra na emoja obonsa asa ekọ asa eba atena na tiko saa asie ntimi ntu da Richmond se enkancho se entena honum saa ehuna mane mahonam ani sansa enyo redie emfa moso yenuanom nketoa no kakarere ne saa eyam no ubonsa ase ni tire ho ni atwitwam na atutu asisi saa okosku ano asa de saa nkofo Richmond se opeso abofra ne tire ho ye kama enso abi atuatua ne na ho dark spot bi e won ho o ho abonsem pomponya bibia chese o redie no se ya na se samna etimitu saa hawna sinyina no eya Richmond heba soap e man bi ho no ma omusire mu ho no no ayetum saa untimi hu ade krontia ena wo wie kire so ane to ase ho no no odon safa ho na aye rough wanga sa kra wo dwan odon safa atimi se ensan kitinkiti bi tuatua ho a eno a enyini ena pai eno so a entime nko enti ho ne nko ano eye too rough ena Richmond say samna bebo ano eye akuafo heba soap said the odi bi befefa ho na atimi atu sansan na say edi amon na wo redie no asipia sita o ba ye se redie na eba no abusuya ka cho say redie na nyantuma eno wasre fra ko baabi nti wo die ne nya ye konipa mu a no wa ye basa afi se wo nko anwo no so ho atimi say wo die no aye different from any other friends nkofo ahia ho no no ntimi so Richmond says samna etimi tu saa haw na se no eye akuafo heba soap eno say wo ye shenkani anase wo ye banka wo ye obi a wo ta tena se etu wala sa ye adwumaden safo ni nyina wo sisi yade no Richmond heba soap no udware wi a udi bonso ma adi bi sasa onsem ehuro ne ba fakakra sasa osisi echi honom no nemwa se de be ya yaw na abetena wo so no ebetu afri ho bi honom ani sisi ohuna mane saa no Richmond heba soap no betimi aboa de wo severe menstrual disorders no emfa bi ensasa na ya asesa akopim se ne bosumi ni beduro no ohunu saa haw ni biem entimisro baby bia wo bia herbal shops ahodo chemical shops ahodo bia yeton herbal products no maunsanka akuafo nku ene ne seminar akuafo nku no honam ya bia etu ase de woni paduam de wo wuti de ye kotodwe de ye waposo de ye wachibramo de ye wusiremu a wote nkase eyawo wo mu no akuafo nku uti bia na odi asrasra ho se de be ya saa yaw na ha wo no ubetimi aye free ho no na honam dua no etimi atowo e de akuafo nku ni ne sam na kire se kuadwuma na form so onko to usisi sumbo nkofi a ye kan onti ase utimi tu form saa na usisi no eya oya obedru fie no no aye boho afa wo da ho no adechi a waye keja nyane we nyane untimi nsori tu basa na udware wi a baabi aposo na ye wo ya no o de Richmond kuafo heba soap no kuafo nku no ebi sasra so a mepacho ebeboa wo na etu sa haw no ase afiri wa ma titiru ne de ye aposo yawo obu ane kon achi no osini trase saa obepeja ne kon na ne kon na eti obi nsoso anamposo obi kotodwe obi sremu obi hebo na taso kase no ubon se eya wo ho odene semio so se amidwonku mi chepe safo ni nyina no eya kuafo nku ene ye de esasra so enti hunam ya bi ese baabia no wo de kuafo nku efa so a mepacho ebeyi sa haw no afiri honom e de amaw obu oso ananiti eye ne yasorobet de so enti oho ana aka ne ho eba sa na ne nani kura ye gufom fi so sini trase yenye ye kasa kura de ana bobo ejiji ni tirim Richmond say o tena sidin a
ti akuafo nku ni kakra bi na fafa baby kura ya ne tie bi saa no na tena fa ko 10 minutes na hwese wuti no enjowa de ye ka kiro ne se ya wo nipadua mu a wo ye adwuma na wa bre fi so already no honam no wote ya wote bread dada enti wo ye adwuma bi a no wa bre ena sa already ani so nye fa ye ko ba bi a wontimi ko bi wo ko ye honam a enuoma ato agu ho prekese saa no o se ba saa na enhye ni monyam enti wo koto akuafo nku a na wato ne samana na ka ho wo di kofie wo di bi dware mofra na wa di bi dware ba bi a ya wo di bi asrasra na waposo no etimi adwo fi se ya wo nipadua ni mu a ya na ahomete enti de friend ya wo ye general body pains no saa akuafo nkun no na ye di tu ase Richmond se en kan cho se sa wo nti bibia se a ya friend number no na herbal shops ne chemical shops no okwa crisis the answer herbal say e wo old aponche krakra choba e wo takrade no ye tu aguso ba bibia ye ton herbal product no okwa ointment papa ano ye nam etimi yawo ene samna etimi honamani sansan no eye akuafo nkun ne samna ene edi sa adwuma no enti ubora heba shop bia na watobi na de siesie fie se da be ya mofra no omho beti aye neat na opanyin so haw ne friend say kro ene nneoma bia gugugu ni padua no wo de atu ase honam kankan so wo de ye free honom se de beboa wo amawede ne SCP esita wo betimi afra Richmond e was 0249 186 845 0249 186 845 and 0546 840 846 0546 840 846 sa numbers ofra Richmond ebejo so ebi gu screen so so betimi afa upe bia to a onu bedi dwa upe bia koton so upe baby abeto bi so obetimi a kyerɛw ɛna upe nkyeremu bia fa ho so a mepakyɛw onsa betimi aka no ofra onu bedi nkomo de ahyɛne so ne sɛ emfa samna ne nwotere wo honam so de bonso ma baby a ade no wono de atwi so samna yɛden a chemicals wo me bia na ayɛ already no bibi enti o de fa wo nsɛm a huro na ɛbɛba no na o de apply baby a ɛhaw ne wo no fa sasa so anase fa yɛtwi so mfa samna no ɛnwo bere wanim sampakyɛw yɛnyɛ ne saa enti Richmond say ohunamani nsan no akuafo heba soap ne yedi tu ase de ye yawo soso ye de akuafo nkun na etu ase ba bibia wo bia no heba ointment ba kwa ye kan fo ma wo no enam a ebro heba ointment nyina so no eye akuafo nkun ene ne samna for Richmond BM was 0249 186 845 0546 840 846 Richmond Herbal Center abusuafo edim besi ase dasanani abeto am so dasanani besan ehia bi nyame ensho papa ha ya Akoma 87.9 FM Akoma mu Nsem dwumade wo hwebe ewo Onua TV Rabi 1 TV and afi Osekrom TV Facebook Akoma 87.9 FM YouTube Akoma 879 FM Obapama yo na ye kwadia na chese health alert clinic ese enkai wo se also ya dia wodi chinchini no a wo de ko na ye de ndo bia soso ase kwa wo ho na se unity na saba na fabra na so ye nam se ho de also last stop ene ho afra se nkwa wo mo je abaso bode ya de bebre enso ho no ma health alert e de herba any organic product e kabom eto ase typhoid bad cholesterol gono syphilis prostate nsem white ene obi a want to me en na de otena se ase ne widie mo ehihye no ase ye nipaduanum anasa wonase na otisa heat ne yafo ni chim e wo health alert clinic Madina ka so apokuase ashaman na feitakrade 0242 518893 0242 518893 Sankofa natural spices bibia e natural enti bomadia na didi yem na nipa bebre no a wo ba ofie na wo aduane na akofa spices ni bi na de frappe wasmini enam se wo bia nim se ne spices dodo na e wa adwama so dodo no anemom de na no hye enkyere na twatwa mu se sikire nom ene monosodium ne niam basa nti ubo so din bebre a na wa Akoma ji hwim na fe pressure na pagya kwosoro saa
eno to mesra spices bia wa kitchen bia no tugu baabi na akoto sankofa natural spices nam se won ye yusu bia di ho adanse se eno de wote ano kura utim sampa bibia e natural apart from anketenkete esurisa formisa ena fe kakaduro ene pepper na woni mo no an wo mo fa de fufuro bia em fry eno te bomode so de be ye wonuane de wo ye ne fie ene de wo no aton ne nyinada ye ahwe hunu se wo de sankofa natural spices ebeka aduane no be ye de amasa so anyam ahoden 0555 603 143 0555 603 143 Niwat Scientific Clinic and Diagnostic Services Dr. Nimoni wono na hwe ma siesie yei esiesie awode anu nyina kama MMA edi mu be ma so sai wo be ma no kwa ne hwa na apese size wono pagya mu edi ma wo low sperm count premature ejaculation any erectile dysfunction sam no kwa de ayafo ni chim wo Dr. Nimona kachi Niwat Scientific Clinic na wono hwe enhwa no emfa ema eho de wono ma research pa edi afa yade ene enuro ene na yaresa ho eno ti yade no se de tie bia babia edi wakodro bia no wode wani echire mu ade di nkan no wo mo de akwankyere bebre ni mpa bo begu akwam ade amam ansa na enu a won my research ade afa ho no doctor ne di bia ka net wo yade no ase lab scan ena fe machines akukudam e wo ho a wo mo ade edi dwuma enkran wonom e wo circle photorama babia Gwal filling station e wonom wone Ernest chemist ena edi enhwe kumase atonsu Monaco junction wone adanse rural bank edi enhwe 0244087687 0244087687 Eve labor pad amoba time why guy eno ntimesra wo ye ba pemfo ogu ahobo aso abonya mempa ye se wo time no be so eniama wo de konom ye abomode se wo di Eve product ni bi ebeka hom eye pad a wo de ba adwama so we di eye pad a eda so kora every pad a wonim no hom enam se we ni bibia eye organic amfrafra wa bia enim eda moto kama wo ba wo na chi wo mo de siesie ho a wo ba ye rese ema wo so abatan ye no watimi edi mo aye guy eno ti bomodia sa wo so yetufo na we ye mother care ya no waje Eve one pad ni bi egu one waton e de ama wo customers 0244 310620 0244 310620 Alaska Star Enterprise Ghana's #1 original wallpaper center wonum e wallpapers ahodo ni nyina designs and colors ya FM wamo cry e free Germany Canada Spain USA France Denmark Italy and Sweden enoti eye e de ma edan bia ani mo siesie say hotels restaurants and so to ahodo anase FM any TV studios and amusiesie mu a wallpapers ni akwa Alaska nchen na wama de FM na ejana na so afa bed sheets blank curtains original curtains bars TV strips lights epoxy chemicals and afa waterproof chemicals and stickers ni nyina so Alaska e de bia ba no tetufo ya na mo so mo de mani ache mo akoto no low kra na chesa wo so atimi abeton high na wate ho emfa so kumasi adum Mrs. Anoche Plaza baby a Prudential Bank na e wono a 0554114878 0554114878 Dr. Mafo Fertility Herbal Center wasi obi bia wapa woache emfidudu a wodi apa wo bia sabre wabamu abu a watu wadwem no doctor se bomodi abra ne chen enam se wono de wo ya wo papa enene nana no bebre enam se de wasi ama madodo na nya wo nti wo ya na chese wode ne ba atono nti wo so kwai na adanse die enya wo chefa na sanso ena doctor wasanso abene pa ewo mema yo ena feso kura no wodie no akofom na ne na yare se nyina da doctor abene papa eno te wo ye bema na mema yo no mo no low sperm count egu ani mase premature ejaculation enemu mra ye egu ani mase a doctor se wo so bre na beje bibiduro ni bi afenso kura wo msa wa bibiduro ye de boa nkwada ene nkwada wo mutimi so de nante ne poso na poso nyina ye mre na wachare fom ni nyina da awo papa be mo odrom na sa akwada no watimi asode nante atonso esre so atia bisabase wo be Presby school no enchen hwa 0277 741618 0277 741618 quick credit investment eseje besia ehon dwo wo ma abretente na de atua na ese hon ewo fo bo bia betini ajebesia sa wo ya bosomi adwuma yini ankura adwuma yini anase aban adwuma yini wanka sa wadwuma na wo ye e na wo pa bisia e de ahyemo kena anase wo pa dwetre de ahyadwuma sia quick credit investment ebe ma obesia
abɔnten a esi ho ɛwɔ fam wei no susu sem bia nim savings nim account opening nim deposit bia emfrafra enwa ɛna Ghana card enya fei ɛna de collateral sem bia ɛbɛtentamwo enwa sa wo de Ghana card no akɔ no afra number is say ya wo de ofra wo se besia nti ɛna wo frem 0596920833 0596920833 ɛyɛ ahyɛne so sɛ quick credit wo mo ni dwuma ɛwɔ ntenten fidie no so nana ye bi ase bra ne nkyɛn na spiritual problems ni nyina da wonwo mo how ni nyina wo hwɛ enhwa no emfama wo de no ɛyɛ duabɔ mojafra anase no me eduto yade korankoro awade mu nsɛm spiritual marriage ni akwantusɛm a ɛyɛ abɔmɔden na fo ani kyɛm ɛwɔ nana ye bi na kakyem na ahyɛde so sɛ mo amofri enkran ɛba no wo bɛbɔ mɔden an wasi wadwoso na afei wawafo no a wɔn kɔ afigyase no aha wo fra afigyase de ne bia wo si wo si ɛwɔ aguna saman na ye bi junction afei amantama hodo mu so ɛna wo fri ba ɛne bɛsi wo kumasi adum na fa afigyase ka aguna saman ho a wo bɛsi wo na ye bi junction na se wo ba na wode so tan wa wo de frɛ no 0243134535 0243134535 ahum ka hit patch ya pebi waba bosomi aso kwa fikyire wote yawo baba dia pebi wai fatare wa yase wo swatade egusom na efa kodi wadwuma afeso kura mpanimfo no a ye maame mo ene nananom na ahotutuo ehamo no baba dia pe ahum ka hit patch aye plaster eno ane se wa waye na dia tare so wo modi nu ahyem papa akakadro ne ade nyina ewo mu a eye adwuma eno nte wo so betimi ayusu bie kuma se bra Akoma FM hase na bejo DM 0599991149 0599991149 ama nyame ensha papa ahaya Akoma 87.9 FM yetwa ho abana fe yakọ ahoma ne so 0322498035 0322498036 0322498037 edian ena wodwene efa frisia ena fe Peter won ma wadie mu ensensem ho fom so bi wo ba ne ho ana bema no ankasa ena enei wanya ba afofra opese oyi obayi emu wadwenkyire wo ho ene sen easy gise mi yade no wi ansa na obi aka se bia enu ana de wo ye enye se ni se na ma so so ni se ni ndi gise ni pa ni kyerɛ mi se enu ase ni se na oye ema ono ni kunu panyine no ofre ni papa awosrem e ka kyerɛ no na ono hwehwehwe ma na o ka kyerɛ ni se mi bufu a ya on pienja me na se ni se na eya den e wo mi busuamu ana ha me adi papa di mechipa na be bia na kwa na ebe bua me no no mo abese no ntini me wo ba ma no ti se mi so mu den ho me se me ye oden eno de ebe ba etiko mani so efri mani so a na sa ya me ya se ma ya bibi se nti boy no me kan na o se de bi sa de ofri ho no to ofri ho no na me ye de me be fa wo na me ka sa story we nyina kire no nti me pese me sa ba won so life mu na ma be house e de me ha ba ko no so onu se obabua me ama saa bibi na ha me ampala enfiri so dia na yatimi atena so dwemu na se dia na ye no me mpani saa bi no si onu angasa ne papa wudie na ne papa kuma ho o wosilim onu so ye saa ne ma na abi nti ne menya da menya abutre na odi me beko ama bibi ati ama ne ma ko yi ama ye ni no pe me pa na me si yu mate nti wa hu na yenya da nyanko na o se obeko na so fufu abai sebi omo ba ye na gidi na msi saadi ya nya mzo me ko so fu bi ho me ko ya no ka kira ni na nyamne ne kure ni o ma mesika 7 million na mzo me kula be 6 million di kan be 30 million na me di fa ka e di ba so fu ni o mama me ba ho no ma me kura me ko ji ni Facebook me ba ho no so fu no be gina me ni sa won ka hwi na mika se se obaba ba gina me ni ma ba ye eyi amama sembi e bi obahu bibi awo me so ti me mpa bo ana me di ko ho ana no se bia ohun bibi wo me so na mbua me na life na me kula no me mpe na me gina wo no sa for any afrefo enkodi nkomo me ha adwene media meti say media na me ye club girl media me ni eden ene won kro ne ba ye de ko awade ase ma no eyi ana enti wo betumi afre na wa kire wa adwene odi ni ba bi afrefre mini aba ko ti aba papi ofa kwata papa mini aba ma so mu asante mampon ko fi ase no tan coach
Ini aba ma me ma wo ni obedwafo ni amoni adwuma na me fa konyo so na me chia ko fiase me a champion bof me de obi ama me chia no fa mini aba me de futuo e na me de ma ye nua ma no bi a wo mo age bro mo hwe oni TV wa do wan TV wo se kun TV share so wo ko awade na so wo ti debu na wo ko awade a eni kwa se sa di se suban eni sa ti bia ni ko awade wo ko beta o enye wani wu me ribi me club guy me ye from abodam na wodi wie kwatra wade ase na ka me ofo kwata na wo ka we kira ka me no betra ase awo na ase me no betra ase aye dei iti ye mi aba no so wo kwa wade na ensanom se de na me nua mo kan ensanom de me nua ba enye odi oba na wo wie sana de tia wade ase ebede no abrabo wana mutu awie paye tie nua ba no me nua ba de me ka kire se wanse sana na mutu na abrabo a be me ye jani so sa go fa be ma go na sa de tibia we komu a wo be wo taade na onya be ma ni enso ni mu me da me nua baba baba ya me ensha papa ofa kwata 0322498035 0322498037 wonso wadwenche ene sen be ma Peter aka bebre o se nyame eya adomo a akwa se da bembo o se bosumi awieye se ne obeba oni na busunya nyina beba na ne bra na oni ne koye ne ho ade no omonya yie e wo mukurum nti wo kwa beba ba beduru boko no omo aba na de esese wo mo beye no omo aba beye na de nti a opese o ka ho o ka so mfa ne mra ba bi ne se oni mo beye enye saa obetumi aka se o ma ne kapreda okay nti na opese obi di adanse obi ginemu ma wo mu na ewo omu nsem ni nyina mu na omu di wie sese omu ware a omu aware sese woja ne kwan a woja ne kwan sese be man dey show that so interested da bi opese adanse die bem sese wo ba no na enhye da nye steady man no nti se wo interested in man dey a any opese se wo obeja ne kwan kura sese obi edi adanse ewu emano this obesa akwa bebi akase o man hweda abra ono kra no ono adi ka ka chense onware but obetumi aka chense o man hwe nti ene ono akra na chense bebi adi beko bia no mia meba na de ohia no memo omunyina edi adanse amame na maye de sese meye se be ya daachi bi no nkogina bebi ankoka se ya na se na wabeye nti no ho pa na ama ne ni abre nti o twa ne bra no enya yie no kura nko no bedi ka ba na osan ho a na so na wada ne akwala na me bebi se be ma panimu so da bi age se me bra da feeding bottle da so tua na no ana we da feeding bottle ne tua na no ne abobe bo nyina aka ho na ze de o twa ne bra yi de we de ne ba bia frefre o mira Mutacho eya wa ba ko di poko ni mitese a tensuma kempa papa masa gesu eti ni wo engineer ya be focus wo si bi mo ne nkwa no o mu sese ko ni so bi mi so ni aduma papa wo ye ma me ekakra me o kan ze ye ni ama ni bi wa mo nyino wo sima bi ama se ajawe de ko na ko ni bra ko ni bia ni ko bia ye ya to de demo e dia finiti ko jijire bia uko eno onyankopon bie kwan se da bi emra e wa dofo efro se wuye nwura no wuye nwura ntime pesa ha se no wuye dew uko enso onyame adu onyame musa ho obeye ho adie do be preview di asem biem asem be plane ho woma atanfo esanya wa mre ho ase me so ba o bre ho ase a be ma be don bre ho ase na be mo na ji onyankubo wo sa ya de bi wan se de ni ya de adai yes oba bre ho ase no mo sombo e to me be ayam ya asemo ye ni aba de be tuade asemo ka ba queen of akwam o mre no ho ase won po bi nko pani kunato na be ma no do ba no na makao asa papa we didn't baby afrefree yo opokuyen kase free lobitu yo opokuyen oyi ma nansa na boy bi be dron kika se bi ma me bufu se wa ri kura me wosi ya ke be bubu anse bi de ne oba na ye hwe me sere wo
mo yɛ dan fa program bi na ma Ghana fo mu aware nya ade a yɛ bi agro aware nya ade asase game bi asase ayɛ game bi na obiara na ma aware ma wo misra mo nyɛ saa de ma me pa na ya na mo be kika saa me tifia na me boat aware wonya ware ɛne ɔbaa ne bɛrima akɔda na ɛbɛ firi mu ba kora de ade so apa anyame na ama mo adwuma mo kɔbu mu akɔntaw baasi ya yɛ ne for game bi na me wɔ boy me wɔ girl na obi bɛtena wɔ se me kunu ɛno na ya na ahye me sɛ ɔmo gu na ɛma anim ase wohɛ ɔbɛrima bi na wɔ na wabo ɔbaa no na wɔ me nware na asɛ ɔmo keka nsɛm sɛ metewa na me boat woma ɛmɛ Ghana fo hu the weather ware no wokɔ test sɛ me ne ɔbaa na bɛrima ɛkɔda nsusuanso ɛwɔ ɛne wasɛdeɛ ɛwɔ both of man and na make us a man and again I'm who says maa so can because you hear education and sana because first time about them be no about in that credit so from 30 years going now what much so no what you might go when say me papa ni me mama tia na me bra ni obabi na we no money and sana also ako but say 15 20 na wakofa no girl now where else mini boy bi na o be kwa ko boy bi a wo di mate bi a ya na e time you have me describe word it is some more education my na ware ni ese no that me da say papa me nia bema within baby afrefree hello within baby afrefree hello the Cambodian soldier alias me pen kwanfo ogobo me kwanfo de fire gas water mama ene mo akọ homa munya mama ya mani de mutu omufu one will say tin ya sam na ka se wo dide but be mani pony Nsem kakre bi mu so ba ni edifo be mani de ampa mufu wonim kasa de but pony kakre bi a pony ye no ya wo so ba ni di but one will say what ka so ko so akun na na sirem so mu o mu tire me say wonu oba no wo se wo pensa wonu sanda wo so ba so de be ma bra wonu sa bra wutimi en control na oba wutumi so no sa wotimi agi abe ma ne mpe wotimi control ubi sa oba we de wonu ntimi mbobra ntimba no yo mu hwe mu yi aya mu tu o mu ko oba ni sa de be ma ni sa pra manti da oba nti mu de mu hwe no mu sese bi asawade ne be ya wonu so nsisa na brabo mama me da wa si bye bye me enshapa me da say within baby afrefree Maa Akos. Yes. Good afternoon. Afternoon, nia bema. Maa Akos na what to say? Krista don me ho den. No, me hear TV so say ya ni bibi yeme. Ya me share what? O shira won so be me na. Me fefe abitifi. Ko abitifi. Okay, yanko. Me dindi mana Maa Akos me wa baba mu abi yo. Madi ya ne kofa ne be me pese ni ye ntumi ni fi ma be abom ntumi suma pare se won ko to ade me no ko na awotwe no mba fi me na police station me na information center ma be ma me okay fa obane bre na ye nhwe de betumi ayede aboa mo ai Akoma 87 otime suma akona no onkoto ade mra na awotwe ne ska Otadi Abraham no discover question na watch do nya bai into opedia ne episode hwe mu abranda nya ne dia Yehowa we didn't be afrefree mommy do eno ne I'm best mommy okay this is who to say well you papa me o me say you ma say obidia me kan tell ẹni bá dé na ọtúmọ̀ náà ọ̀kẹ́ di a ọ̀pá mi yìí mọ̀ àdìsẹ́ wa mímú bẹ́ẹ̀ mi mọ̀ gbọmọ ìdíjà fún ẹ̀dùn náà lọ́pẹ̀tì wáìn. bẹ́ẹ̀ tí wọ́n mi ẹni àṣẹ náà náà mọ̀ ká nù màá mẹ́nu di ẹnu láti àwọn àmì yìí kúrò gbàgbé bẹ́ẹ̀ bí bàbá àti sèǹtà yẹn di tiẹ̀ màtúmọ̀ ní tiẹ̀ ní yàrá bá mi pàpàpàpàpàpà. wọ́n sá èsì àti èsì dídí máa tètè gbà àti èsì káṣí èsì ẹ̀dùn náà yẹ Juma on boys to me yellow for send the money anymore. Since I said the on the chicken car for my said Dono, Omoko say you remove Zania Maskin Kwa. Then the bread are holding free. But also for our boys in the world, which we are all fun. If you are strengthening for that Ghana, let's answer that into your almost so.
ɛsɛ ɔmo nsi hɔ papapapa ɛnyɛ ɔmo a wɔhyehyɛ ɔmo ti tie o yɛsɛ ɔmo ti tie nwuram ɛde pɔn ti tie nwuram ɛde nsɛndema na nsɛndema ti wɔfɔ koraa na ɔnkɔto wɔ ɔmo yɛsrɛ mpanimfoɔ papapapapapapa sɛ ɔmo si mu akɔ yaa ɔmo ma ɔmo ani nkɔ hɔ papapa na boys no ehyia nígbà sẹ́ nǹkan bí kọ́ fún nǹkan ṣe gbẹ́mà bọ́ ọ̀ma yẹn no ọmọ dẹ̀ ń di fóònù ẹ̀kọ́tẹ́ ẹ̀fọ́ mu a náà sẹ́ndìmá nínú sẹ́ndìmá náà fi ní fóònù náà ìdí èso yẹ fẹ́rẹ́ mà yẹ pamọ́ kyẹ́wò sẹ́yìn yẹ marriage material ẹ̀nkọ́ ha wò fún. àwọn adé ẹni yẹ wà yìí o 1 2 3 anáṣẹ àǹpé sẹ́bi obi ní o ṣe nǹkan àná ṣe ẹ̀fọ́ wà wà yìí o ètò yẹ pamọ́ kyẹ́wò ẹ̀kọ́ mọ́ àkóso náà yà dẹ̀ bíyà mọ́bí àsẹ̀mbrẹ́ nìkẹ́ wọ́n ká ma mọ́ no èdè ẹ̀dà àná wọ́n ṣe yà kàwọn mẹ̀tìmá hàn nù mọ́ sẹ́bi obi ṣe òhun ní tìbí sọ̀rọ̀ no oh sɛ mo so nya de a mo ankasa bɛboa wo nipa bia na wadeɛ no nyɛ yize saa pati ase wo bɛ wɔ ya wo asɛ ma eti enye asodi ɛda fam o eti yade a wo ankasa wo nipa bia no wo wɔ hɔ a ɛbɛboa na ebu wa ankasa wɔde bɔ nyam yɛ da wa se ma so me ensha papa ɛna ɔna ne yɛde ne twa to yɛ brɛ no aso bisa pa ne sɛ me champion bɛgye adwa na afei wɔde Akoma sports ɔsɛ the powerful sports ɛne wɔde ato so deɛ wo pa ahwɛ deɛ wo pa tie ne nyinaa yɛ betose to sem ɛde ama wo nti nyi afidie no mfiri ha ne pa egu akwan so yɛde ma wa Akoma 87.9 FM